Joda. October was there to do what a Pinu any Dunubaku emu. 18th of October 2021. Yes, in the year of our Lord. My name is Kofi. Lovely good morning. We are back on the radio. We are airborne. Ojro. Yeah, the Yakup wants to say one man is in free Ojra. I so I cry so. Obape for ma wonu tu kwan ko but to nyina ba fie abehunu se nei enkabom ho abehia odo bia konye ene kroye ene ohweko apeman odwira no madi a weni me die di kan bro ni se me made edition na in fact matuche e de amaku apemfo agrobonfo mani abue papa mama ne na masi akura so abesi ne ana me time se yenkokọ we de mu bitie Sani musi tutu niye manana na nomo eya mane niya mambre niye modigu akwa mchise ni ade. Adake se koma onyankro pototo boso apo nyina mo ye biafo. Yehoa yeda wase. Se abra manfo tu kwan efiri achichiri benche eba ye sonum bedi odwrai. Agopo kwa da mti ese hade ni odwra ye twa odwra. Ye twa odwra. Na obebo ko apehene na nakwasi akufo otoso abiesa oti ade ayo anopai oti enka ye ma wachi onyakopo enhira koso enwa so ate na ho de ne basaje duru wo so okra wo so oma mo maso nya di oma amunya duru oma onim emra nyam sa oma ahonya kono obi ahunu pa ahonya na kono ontine nsa hye de botom no nya wadoye Kasi unse enipa wani so Uchima bobe u Na wakuma pa Uwo odone tema Uwo susuye pa de moku apima Afi ojure mini bida minchua bida Don me chwa nches Afi ojure de demo sonko Nipa e bojura kroimu Nipa e shen kroimu Na se kabonu biyakuya hona nka ye boja Ena kapania prapra kwa muna Yikesi ania defro ni ye boja Anka uso kwa apima Anka eriachi ankasa Yeka ni yekamina Obata panu futabraba Obianu manubi Kwa chedu siya suwa brefo Yana Nana fuwa nketia ubo Nano kwa apihimi Nana pa ewu kwa swati Umpo mutine Nyakupo kosu nyoke siya wati mina Oma enkwa hodi womu Oma mo masunya di omu anem nyeduru Oma honya kono Obia choko apihimi yankwape Esimi ya mena doye Nyakupo nkosu wa mohu ba ya mena Okosu wa mohu kumapa Oswa ne mane di ko apemai Yehia kabom ni odo bia ko ye kroye na etimi epim ko ye nim sa so ko apema wonde pa hey ana kwa me for the bampo amanira ana pa mi tu chema o na nano mu konsori mu no what hey agrobo Onefe na adika kwajo for ne dia se ma chem se me free kodumase but me se free adika kwajo na omso dia man ne amamre ne atuo ne ade na efe
na odwira nyina mantimi ampie na jo na jo mantimi ampie ene ndam se makwa kwema ni so ade ei ei Desa otum se ne Ghana fo mabunu no obia peso ebibi soronko obia peso ebibi ma odam soronko pese ne hu ye hu a ne hu ye hu ene hwe mranti aba obia jabodwese ku ha pese na nim ye hu ne maba won so ebia ni yesi lash ne ebia sefiri akopim do ansa na ebi nso twinwin ebi efita ebi ekoko ebi violet ebi green stramity na ntade de mu ahodo na no kwase mo ne se me hu se ekwapenfo akroponfo ma no erenye saa ya hoho a ombehye hoho omba be gya yen omba be boa yen no na subsequent ones about there da ma bia nyankopon boa na sumdue kroye bia koye ni ade banana na no tenase na okwapema tenase anom yom se time ono omanti ase no and oman be tenase e wo se etimi se wo hoho na oba e hambra na abedi so bia pata bia obebo obedi ni pa be penisika na obema se bi nkrofo be ne ma yefata na nura dress ya hodo ebi mpokura de se bi kafra na no mo fanche me ebi abakwatere kwa anisa hey na maya mamre ni amane na brabeje na bedi wani bia wanya waponche nkwan bi ukibabu bi unsabi eno ne na mo etro kan kwan so ne krom za no ebra me nanti free chekrutia kwevu mu ho me free kwevu mu ho saa nanti a amawura ka me ho ye nanti ya kodu cancel na ipese ahwe ni so ade sa dom na bodom pemne de eno de no kure ni eba kwa Easter sa we ndie ene o ye be ya mo makra te se ye di kan hyase na amane ni amamre de ene ye ntumo ba bia video bi de chire mi ye makwan se bi yesi odwira ye ba be take stock e be hwe ne ma afra se di si ani so yetimi ye de ne di si ani so empuntuo na nananuma bodwa na tibia bi nananuma tibia modwa na so street ni so de na yetimi ma nipa mienu mi nsem fo ma dwuma mesi ho na ni ma chese broni se it was an I saw ba ne nyina mu no a chia so mu ye I be ma chia no be umpo mu today Chawan we are fine pardon I say onyina na so sa kaka won ze fi yawada no ebenyira as activities and the na boxing so ehun ase no me kwadantem me da be 7 ame obi a wona sports na commentary na ase bibi ni a kwada bia no timi channel ma commentary was I papa ni maso pesus ye honest was we so pesus Jawan alarma fache anu ana me won fam on say no comment ma ba oh yeah free wa na me won fam adaruma baby ni say bibi ave fine you are fine oh ojuande moji anopai kura no yesi krom nye enya go anopai amafo girema se scanning sign wow scanning sign obina ayesa no wa video fra me ete for ya mama chema makwa Okoman Kasa dwumadie na no pai ya ba me prapra kwa me prapra chire na ya hwe ne ma hodo aya asie ewo odwira mu ha he sleeping competition he o ma bre bikro ni down dem he eno ans waba no ne ma he crofoma yesu banyi ya enkaso ni mabatiti emom na we de he feels any more no boy he tese me sen ne mabu aba ne de obi apeso bibi soronko entade shem ene ye na oma omunya sika ye ni ni akire ye se e wosa ban eje ometon ma beauty extension ne ma no e ma hu so mo nhye mo red right na mu no e be about 5% of the entire population na bo red e bi ye blue e bi ye green e bi ye red any other to say ehu Corey ma chi Kofi Josie Omedia I don't remember you were missing in action manager na fe hu se obere ma ye mro hey kwana ba we na fo say we are no na me ko home na manager na ma ye mbre kese no so ye ye ho no ka bi anko nti je wo nantu fi kroma akosi cancel no kura so je wo nantu Kofi ka na mfa ba bi ye kom ba because je de we anya ko home wo ayi madam ho Tony ano ko me be ye ko chance yes say ti kokko he wa de na je kwesi mi jan kwesi ne do ni bejam eno no ginam
Unwari ya kwai. Enwa ne kwasi gyinam. Anwumre no ama no. Okay. No gyinam. Kwasi ogyina na. Hair boxing. Ogyina na. E wo mu ana o so ne zigi tumpase kakra ya hu ne biem. Eso me ne madam tumpase kakra. Ko share kwasi wo ne junction so ana na adamfo bi. Na adamfo wo bi so dam. Okay. Ante se pancho. Ontwe no free kwasi ho. Na kwasi ne yenye ne tete no. In fact, tete kwasi. Tete kwasi ma na ai project bi kwasi ani so. And also Kelvin. On the Kwame. Me person na make am answer. Kelvin. Oh, so we smart. Na yonko fanya fe. And we be aso we side. We be on the Kwame so TSM. Na omo born side. Pa kwasi kwa say muje number ni nyina ni ehu mu. Oh, that is not yummy. Muje number. Ana ji number. Oh vibe. Why I want say akosokwe. Why was akosokwe? Oh vibes. And some no win through honor. For a while, 20 photo. Anyway, and some good vibe anymore. And when I'm so come. Obey slow by show, slow motion. Was it slow motion? No motion. Hey, man, young Kofi Ansong Baffour. And a brand here, we know a quite jibba could be because I could. I said on the beach, and blue Satan was a blue devil was a white. Hey, blue skies, the blue skies. Na ko say church and someone who do be at more. Grace. Say any cocktail man. Me says on the beach. Na beach be na wa. Go cocktail no so fine no. So go fear say call na alcoholic na they call Michael na papa so and no samba o hanso. E ko say o person tipsy. Na yes na sa mama kwasi ni obi. No. He says on the beach in saying, "I'm starting to go." Say, "What's on your Grace?" My name time papa bo fe otie radio so otie dia kwasi kan nyina obeti. Mr. J Betty. Almost what room penny fi so to bo ase kakra. Kwasi. Why baba trust interrogate you. Kwasi je. Manager but no so Michael fi o manager you. O share chief of staff and Sanka will be that powerful. Uncle obey that arrogant, but to show mamia. Say, where you see, yes, be queen Dean Fatana. Fatana Kono. Papa Regina Bamuno. So I hand time Omuadia or ye aquada or on California. Was a pen for be nature, never. Abebuano. Never. And I'm catching Dr. Pokunas. When I could point Stramo. It's sure their mamono. A broso. Now, so most fata. Say Dr. Poku can't on my bra bomu and sema. Yeah. A yem pie boy. Any a reshimo nyaye. Yeah. Me cousin be actually, we on cousin menka without his permission. We be catching saying 2 nya na o bono ka e bread hono. When you be so be show. Also be our ben the park aside then. No say o an hwe me kra me nua no me dinasi ye. Enti wo hwe o mo ayonko fa o mo nante o mo nua ye o doni obu owo mu a. Dr. Poku say, "When the fire by now, oh, here, Papa no, a rabble boy, be near Cropon, Cromani, or Quapimamu Biara, or preventures, Poku Neba. Constant by an enemy, yes, so you change beer, Uremoa, Barbary shop or no, yes, up to now. That appears some year my boss. Now, Drew Barbary Salon, I'll say yes, up to now, be my game, I'm away, not a be back. Video see video and you pray cafe internet cafe internet or the FM can back Akropon Ebroso or the Acro Farms automated full automated 40 farm book of Mama Ebroso the whole of West Africa and no for shoe factory Bakroma Ebroso and they a brand here no Arishima Unyaye and ne Obiane Tenyakopon born Uboa Mimisi media me say can dear means ro Mim say be being enti enehwe ne yenyina enye opre ana Dr. Poku anamo otuye gidi anamo otuye ahobrasie onyae abribram ne call Dr. Baffour dem ko channel for the first time Dr. Baffour from business Opoku eden na menyama just imagine enti o ma ho brasie ene ngosrane ahode yakopon ahode wo so no you can't take it what am kwa true but sometimes if you can beat them join them Onyakopon was ne obo ni pa bia I tell him said Dangote ne Adeno Gamo ne Zoom Lion. Nyakopon bomb special. They are supposed to create industries and way for people to work. How? Yeah, more sir. Some are born industrialists. Yeah, they're true. Now guys David Verso see that man Nyakopon. O se nye wo.
na besi da mame boa ne ma no oba ne besi da mame me boa Yeah. ne Solomon ne besi da ma Nyankopon. David thought he was supposed to have done it. Yeah. Was enya wo moja wo nsa ne na besi da mame. But enema Solomon disi Nyankopon edan no. Dudo na David boa no. Kwesi ya wan cha no very. Odwa de watwa. Na from the who say twa. Kwesi Chairman. Kwesi Nipa eba so no kra. Yes, from na couple near my Ye fiase fijo da na. Yeah. Ma me ndi kan chia yeah. Medical chia tiefo ya hwefo e wo yen social media platforms no so na ya mobi afihia pa ya da so a wa afinim efise kan o man ti ase no anka na watwe yen kwesi da na yen aduanafo kwesida ya tenase edi yaso yatwabo af kwesida kurenti atwabo af kwesida ye twa wie se no amo prapra kwa ma kwesida mo so mo dia prapra chiri sa bo af kwesida so edus nti ya mo bibiara afisia pa mo bibiara afisia pa chairman ye beda won so ase asawo Nyankopon wa kwanya odi amaye enye yen ahoden enye nyansa enye nimdie bi wadaroma and yetimi ehuni. There are positive aspects and there are negative aspects. But I positive now do a negative no. Yes. To me ko Eastern 3 days pe. Enti na eko bamudi uns amane ni amambe no twagua na ade ha me say da ma bia no they should quote me. Yenim pani be hye ama e be control the influx. Yeah. The influx no. I think said Sinamoka say afibia na broswa anke bedru sign na junction oko old police station wa na ko dwanasi ene ekoya kosi to traffic no. Thank you. Yeah. Thank you. And it means say afi no we stand hold on me sports na Kofi Ansong Baffour nke kwa kosi old police station ba show you anka afi de ekoya kodru last year man pie de but nti chere say call in enim kakra and I feel so na amana anko suru bebre last year no was COVID but abro yi puma kwan mu no wo hweba bia afi akwa kudu a mpenfo antena se afo won nga nsi foma wo beda no wona ngu abonte. I'm telling you beda I am telling you chairman yam so me pese me kafa ho ne say we shouldn't be enthused with numbers nearby, but rather we should have measures to control some of these things. What I'm say quality quality in terms of numbers some companies will not associate exactly because share fiho na one for one see from and put some measures and so na edu yene in a rebel because maybe some who say Ghana Mobu entertainment center ni na say because nipa me hu omunra no na me share because say so these people are Ghanaian youth our future na kwasi ehu enura na me hu say na nipa ne so ato and enura na me ko for akrom say enura memory da ne de human traffic no beti me gina wona so but 30 minutes answer adia ba ko say me banya na me ne madam afa nose marks Nana did panel about 90% didn't have nose marks and the fear is you remember one and kokra and money adi when they come and infect them and leave. That's one thing. And now we hear a man and a man most of them don't come for that aspect. Community soccer boy numbers way by anka. Don't say people come purposely for the entertainment aspect. With Timwa now when the yenny dressing now it's a big crowd money baby on better. Oh, and to appear offer brandy. Baby no or sorry was a batch of baby ada. Me onimu cry so usubenya baby ada. And they just come just like that. I don't think that kwesi ehu me dey me hu. Enra abia wa ushia me wo me no wo junction. Me fear dia na me hu no wo honom. Na watenemu a osra pe baby akugware onya. Tuma na kwanya. Oh, there be meeting me sir. As of that time, I didn't. Ehu.
because who me say intinua hodo am hu ne e bi Friday, Saturday, Sunday. Blue near the enti sure that course ye kodura. With what purpose? You go je ye be diska. Me who? But I don't know. And never them pay kakra spend kakra bi ye kra. Me gina na time I say gina ho. You 200 cedis. Na so my exam 50 Friday, Saturday, Sunday. But traffic situation, no necessarily here. So traffic never form one. I think it's access routes, and there was a do be say a Akroponya access routes. Offer by be papa of routes na manzo mo aye ho kwan na omo aye gates. Today may be aromu Google sa access routes na. Yenya access routes na there. I think the street, no, you bit me control you know what street. But what happens there? Onipa so ba wan Kofi High Street no wan mo dwan ko anke. What I say, me say random person ko him ni so ade keke say na mo ka say numbers no. I just wanted to go and see. He will say modern so emotion. He said, oh, yes, okay, bomia is the emotions are. But just as I said, in the 3 days no, and the shame rush as a bar dressing. We are very particular about that. And you be brave, but right now it was so loose. Looking at what I saw on Saturday. Let me say your number form. Mincha kwesi am your manager. And no cry and you find in who so I'm not pay corner. But we can't leave our surroundings and our street like that. It must be controlled. Because what I say? Exactly. Yes, sir. Where? Can you imagine? You say, Obia person, oye, be different, be I don't know. Exceptional. Enti, una mo fe address kama na waba. Then never kwesi. Say enwa me nua don zika asem bi. O say kwesi. Mudidi efu na nso wo ho no. Ene yen ahofa no. Because say me catch them. I just can say you see no kwa ba ko pe Akroponya Juan efe. The way am yen, but I think say sa nkrofo no say e ba sa wo ho. Say bi o gentle for do mu gym. Omo be adwuma me boa. And na me man so be beton no bone no ne ade. And I think in the future we must look at it. Not stakeholders no. No be akra say o ma kwesi. Say amane ne ade ne be cause odwa na no ko fa ba. And ensorim ne ade nti obi ama ye kana say sport funds omo ma. After all omo ma say fizzles ne other place am no mo san hodada. Na looking at our numbers. Looking at our numbers. Looking at our numbers, no. I don't know how that makes a tripping every year. A be account times two every year. Baby, young Johnson, you or baby, I'm not share. Last year, na baby sign you. Na me bride na one eye nwane but to be about no, a person the second floor, the first floor, and I see who you know. Yeah, nim ho down who na high choked and a pay nyasam to an air crown away fifi. So how do we control this? A bad thing. No anything. Oh, that is how I see it. Obomi and quote access routes. Every year beyond place access road. The sense they say Komakaso quota. And access road no traffic no easy. As your crew be a connecting crew. Like Obo to Nkwetiana, now almost yes and in the future no. And price and traffic on price no bomb so we can ease the traffic. And last year in Easter, this year in Easter, last 2 years, me pretty hotel were bombing, and it was so easy. It depends on how you want to control it. There must be a committee, assembly, no say. To some extent, they have failed the people. It's a matter of just walking about and taking the money and all that. The tone, permanent. But you see, can any group? There be not any group. And can any buy no the go assembly no? They didn't see the need to hire capital and of the way. Adoso. Kron wanga worry repu. You see some of these things you need canea ewo kroma. And as a mantra and then assembly the shame muncha assembly na mo jiska don't the shame. Your chrome look rationing film to my police for maybe they did more police work room. Correct more police work room. Oh, how many policemen?
How many places? And or they say Edebi wanyan kania. Insu an sheda ma. Zoom line for cra me unza applause one am Zoom line for edele to take cross some of this. And the assembly no car park no just go and take the sikane street of Queen. Can say by now when CC say my street lights. My street my place. That is proud to. Yes. Ejebe would gentlemen maybe says what exactly did assembly put into some of these things? Okay, will be giant but I think there should be a set assembly arrangement on my we tried to get to them so make arrangement on my car park. All you saw was on the side but this car park. There must be effective communication with the people. That there must be that communication. In fact, effective communication. Honorable Meshach opening and a poem watching Kwasi Momona Fishapa. Honorable Berme West Yedulabi. Yeah. Emo Fishapa. And then Yankopon Daroma and Paibo Yabudim. Oman Penny Sebi on Shanka said they be a Dennis in Co Nebra now so co as an Sabia or Gria Kunya not opera. Oh yes, sir. And to always Yankopon Daroma. Oh, quack of him say, what you might be Quavia, Obedo Esgasha, and I was yes, sir. Opening. It was so pejanium. It was so pejanium. Cause and Kania pass a cropon. Because if you like a junction, Macquarie, it soon say come. It's some cabby. It's some cabby see Nicrophone. Oh, it is all this is the best say, Wadaroma, can you say me by a near say Chamas Lemes 3. But I think the cropon your mind in the crew. A cropon a capital of the municipality. It's a light her. And then remember. Oh, the Nam Street is to Sumsa. Let's say this. And Kaniano, who say YGB. Yeah. Because we are both Pioma, a Kania Jacka, say the Becopo. And yes, the entry been assembly Bonidiano, or we are now we have baby been in the but assembly are more. Assembly are more. Okokan, yes, you see. Assembly are more. And honorable, what are my best row? Emerson Cananity and Tissy Biaba. And my assembly quan was on Bobby also. Assembly quan on Bobby. And the best say, Wadaroma, Chromosome, Kakra Jawahano. Ye na have been near Mobo, na Chromo, and Yefe. As what I say, na Chromo and Yefe. So what can Kania some dear Yana Yan Papa no size? Nana said your fair. And I know Yasaka, Canadian. So over an Obaso me, and I know Onyam, you know my, and Tiabadana, no don't some of the chair than I say. Nano can say, never be how no. Say, Timamu 4, and then Yakwanya Casa reduce what near home on the Tuja. Now, yes, I said, yes, a big tear warm, Nissia catwalk. So I say, it's because it'll be Casa. And I will say, Yamo Mokasana more leaders in terms of traditional authority, any political authority. No, my how mobile processes are information now. Yes, sir, Ekano. So now it's me and boy. To me, I think say, and yet, sir, Chairman, my mefa a yin cause my share ujra, ashudra. Let's take out the entertainment aspect. This year has been one of the beautiful ujra I've ever seen. Ask me why. Look at how when you're quite uncle tree planting, maybe, but we're paying for a buyer. Jenapo, honorable Jenapo, Forestry Commission, Futia. I mean, it could tell you that we have a future. And penning and Yakwaya Mugant, if you ask them, no crew myself, no kind of cry. One pet, Rebecca say, oh, how I say, but to me, maybe I pram catch him a quapim. The mantra is a new dawn and a new era. If you don't take advantage of this new dawn and new era, no cre. Many can't. That's a very common about Onyan baby Coco. I was so close to him. What has he? And all I will say is, I am branted. And the era Nana Eosadio Adanqua. Nifio Quenim. To be a do baby, when I'm here only beer or pen, but when I am rantia, say if tia any tia a fa and quan a boom. I can say, look, you're quenima,
Kwasi. O de mo be hu. Just a enra hwempanyemfo a Greece occasion ni boxing night. Enra yegusina na chicho chen frame we chi o se Kwasi. Akutukrubo ti krom ha na nka edimu ntintimai pa na wo boxing club wo krom ha Anyway. Obo there was the Ben Club. Because NTN kra way. Na asresem ba ko a wo mu ni so se bi say na Ben Club for organize boxing. Na papa me bodin obi am so obi abi hu no wo so papa mo friend papa ehia. Okoro ni papa ehia. Papa ehia me ni mu na debate edin a ye nyina yate papa ehia. Enti Ben Club for was benefocia apia na odisa yi nanim ansana Ben Club fi ho ansana kwakwaduam feku ebai enti Ben Club for organize boxing bisa wa banganim haya na won aye na opponent ba ku ni ho na wosi krom ha de na na ogira na nanso pa papa ehia enti papa ehia di fufu awi adi ni fufu awi de ade boxing onim se ba ko amano so ene na chese papa ehia nso ya ade enti wo ko fa papa ehia na wo fa de be gira adaka de papa sat ni fufu abo o so go board yam pa ba ko na fe ni fufu awi di ofre wo omo papa ehia yo I sam ketwa chicho chi kanra masrosa se o se fiso da be say obi aye careful kakra but now honorable minister Kasa say they want to nurture talent, they want to have a gym, a boxing gym, and you see these are some of the things what can say adults on faso anymore. If this boxing had not been organized, anka minye ni say impayful ti baby wobeka say you see in your gym and I say you see training. We have footballers around, we have tennis players around, but menti wo krum hada say obi say me boxing. I'm a fan of boxing. No, but me so dran me twa bi da. But we dey won say matna ahwem na ne mani bo me bemben won say na dwona na menya. Onya de. Kwasi we soccer e course wa talent wa ha no enye talent ketwa. Kora kada bia say omo time. That be betimi aka abom. Oh, I think say e was say timi bobium na yenya Akropon 11. Anytime bia no man fene we no betimi towns no. So we betimi towns no games. Na e dey sisi so. And we hear boxing here by so enye my qualifiers na yi players. Yeah. Only say adance for akutukunya dia dance we say a great team do prane and we just had to come to time and see what was happening. And but it was fun. Yeah, because na sorry muni ade me say odre dia me hwe bi da. We kura sa hemfo nyina kura say me nsa pe kura na because say okabo mo no mu nyina ekwa. Say bia san so awo. Okabo be ye nonkron ansana ebia wo be wie. And I don't know. Oh, you it's me check. Asana say kan o man tiase no omo da bi so omo san so awom you fida na fida no kran sana no na ayi fo beko asona fo de won aduan beko ansana mpanyen akosoro. We are looking forward to next year things will change. Onyakopon moy things will change. Kofi omuni ama say oh, Meja. Kelvin, men and hanya be chambe tunku my friend to any obi ansoma Meja. Mamre ko emude. Ye di achi, ye kohwe bi. Era the boy. Na ye hu ayefe. Twakonya. Ye wo rich culture pa. Masa. Yeah. Ye wo rich culture but nsemu nti no. Ebi entumi am. Kakra me hunu no kra no. Ma tucha mamo. Ebi entumi am ba. Tucha mamo. Ese mu se free a he na ko ahwerase. Ahwerase am say yan kra ye no won wo appointment. Ti ase ye hwe na ye toto ne ma. Ente mo start a he for the defense. Ama he the defense. Mampong di wie pe na Akropon asom. Akropon amuno krom e na latte. E dia bon ti na latte fo so di bi. You. Nti na set ya ba ko ka so ko lataba nje so man mu gina mu ho yeah o ma ko che me interesting me ko shi o man Saturday no say sanka oba
but onya engagement kakra bi nti went to me and na men kan choose obeba. Oh yeah. Men kan choose obeba. Eda akropon latte any amonochrome dia wi. Yeah. Kwahwe as straight. Say e be san asan na echi asan akọ. Nti no obosoma se na ankanto tutu. Omudi bom. There be ones who be di ato so na ebri enso ato yechi. So when did last? Ebu. And 2022. 2022. Yeah. And so here we are this week joy if for also bokwa in the one. And no asafosa. Me say there was say anything. Asafosa. Ahirase. It's time to so benuma asafosa. Okay. Me nana asakrofa kasai. No so kwesi say yetoto ne ma wo ho nti. Enti enya ye friend phones on me update phones. Okay. Na emse ho no ombe no masafosa ne. Na eto sa omso na wotwe sa wa hu. One did not atwe bien. Ahirase did not atwe bien. Minim say nti etesa. Ya ne fada na to no on my ho empanisem. Ena Ahirase ana e ba he. Ahirase ne sia beba ekire ha no. Eko bia dukrum. Ensakana na obetu me all that update. Yeah. Yeah, enti ya fa advert back me no bi na ya meto aso. Can promise, Cupid, let's go. Don't you watch my kumu? Make sure don't you want coming? Oh, I don't even think you know. Say my life, you don't revolve around you. You like the sun, you like me, oh, girl. I said, wanna drop and come down. Don't even see your dog, my feel no why. I don't call you to and Dembra, and you sound better now. Why? Okoman Radio, 97.1. Brother, show me why. I've been brother, show me why. Hey, I'm a bad, you must move. I gotta always love you, baby, buy some mommy. You love me, buy some mommy. I'm ready, my small. I gotta always love you, baby, buy some mommy. You love me, buy some Okoman Radio, 97.1. And when you smile, they make that we go and get go back. Baby, you and my heart, you didn't need to and get go back. You the beg, I feel complete, oh, and get go back. Say gonna drop and come down. Don't be see your dog, my feel no why. I don't call you to and Dembra, and you so bad, but now me why? I've been brother, show me why. Okoman Radio, 97.1. Brother, show me why. You got me doing things in this way I never thought I'd do. Nobody make I feel this way, yeah. That's why I'm into you, yeah. Nobody there like you. I know me and you will go that, yeah. I never think that I go feel this way, yeah. Okoman from my man, can you? Can you cry? What's the baby? Who is size what? Oh yeah, I got my feel. Oh yeah, you can't show what you show what you. Oh la la la, yeah. I said wanna drop and come down. Don't be see I got my feel no why. Oh yeah, I don't call you to and Dembra, and you so bad, but now me why? I've been brother, show me why. I've been brother, show me why.
Easy life entertainment. Oh na na na. Okoman from my bank Kenya cry, must say the Pia. Only size what? Okoman Radio 97.1. Mama, I would dare be. Meaning, dear me to a channel. I was sent a idea a demo strongko, and my quano, Afiway, may pe African print fabrica, a year fed your teacher or my warriors. Oh, middle. You go so that weekendy, as I say, a tosh for Mano. Who did retail stores? I won't mail her baby. Now, what you would into my demo strongko. And I say, and today, the designs a demo for an up and pounded it. Wokophobia, the retail shop, our Antarctic Plaza building. Houdin, le créateur. When peace like a river. Honey, me we abusumi anani o. Esese me san kwa adwuma. Na bom school papa be so me be mama me. Ne metumi akoya adwuma asumdwe mu. E na me dwen hu yo. Me do, ade wonti peace Montessori nkana. Omoji nkwala 54 man. Crutch, KG, primary 1 ekosi primary 5. Peace Montessori, ewo accessible location. Wasanso wo world secure compound. Asanso wo school bus asambre baby abofra no wo bia wo ba befa no. E de na ko school anopa. Excellent tuition. Any care there. Wontimi omo wadamu befua. Peace Montessori. Enye one hostel junction hostel echi ho no. Eho de ni amate kra ne se. Wahwe mufra ye na teacher ba ko fa mufra 12 me kire mufra dumie mpe. Sa pepepe Peace Montessori ewo ekropon ekwapem. So pese woni omo kasa ewo ahomatrofo so a ananse wogi nchemu bi afre number si 05058292661 and 0200177676 and 0279267523. Peace Montessori ana. Wadomo keke. Peace Montessori ana. One teacher, 12 students. I say it is well. Happy people. Honey, ready my basa power. Chese wede na aka na nsa pedba be wo friends ani aduan fo chese MC Kransam basa bi no ka kire mama my basa mi hunu amiyem. Me do kanwa koma to yem. Meaning Happy Entertainment Light and Sound System. Ni you live pub and restaurant e din komo dada. Wedding, funeral, float, anase parties ahodwa. Omutimi hihye dwumadi esronko ma ne ya akono. Eba sound system, lighting, canopy, nkonwa any tables a owo ni dosopo wo ho. Chese one and that be very ni imagine e fefe sa no warning eba stage kura dia wo be ma stage sonko eno ani Happy Entertainment Light and Sound System. You like pub and restaurants so why a crowd say enuane papa ene nsa papa wo de be hwa wo e de amount wo man fie kwapem omo ben Everflow from 0245042594 and 0540790012. Happy Entertainment Light and Sound System. And you like pub and restaurant omo be ma wedding no ayekiko pesa ne ano koma atani e wose oh I want my many aje Happy people. Your station. Let's get it on. Bringing on the beat. Okoman Radio, your station all day. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey. Tomorrow be Sunday. Girl, I've been waiting on for you to tell me come along, yeah. I see many times. Okoman Radio 97.1. But when you giving me your love, then I'm giving you my love now. And when you giving me your love, me I don't go to you anyhow. But when you go come, go they go back, me I go there by your side. Yeah. 'Cause I see say
tie before. You dear God took his time to draw. Oba Baini, I have fed part, Tuntum Bruni on the dance floor. Tingalingaling, what that thing? Her name Ruby, what that bling? Man love woman, not that sing. Black boy and beautiful, what that queen. See, I never see your tie before. Emma can't think I dey stand the fall. Me see my falling, they on the floor the crawl. Dog one you at the draw with straw. Beautiful, I never seen your type of. I never seen your type of. I never seen your type of. Okoman Radio 97.1. Girl, don't keep me waiting no more. Yeah, me I go to walk you through that door. Everything where you want, yes, I go give you all, yeah. When you need that loving, baby, call on me, yeah. And when you want that special feeling, I'll be there. Beautiful, I never seen your type of. Beautiful, I never seen your type of. I never seen your type of. Okoman Radio 97.1. I never seen your type of. Beautiful, I never seen your type of. Beautiful, I never seen your type of. I never seen your type of. I never seen your type of. Okoman Radio 97.1. Let's go. Okoman from my bank and you Kenya cry, must say baby, only size what. Okoman Radio, your station all day. I like music. Oh Lord of mercy. Oh yeah, Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. They call me Eugene. The way I love you now, nobody go feel love you like I do. Damn it, dog with ya. And they talk say you do me juju. The way I love you now, nobody go feel love you like I do. Damn it, dog with ya. Okoman Radio 97.1. So whatever go happen there, oh him man, me never wanna go. Oh him man, never go happen there. Oh him man, me never wanna go. Oh him man, you be my alumbo. Oh him man, me never wanna go. Oh him man, you be my alumbo. Oh him man, me never wanna go. Oh him man, never go happen there. Oh him man, me never wanna go. Oh him man, Okoman Radio 97.1. Never show, not show what do I bring you now. Check it out, yo. And I go love you even though they hate you. My mom is doing me seeking you now. Check it out, yo. Them say you do me like mumu. I don't know what to knock do. I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like mumu. I don't know what to knock do. I be your Scooby Doo sugar. So whatever go happen there, oh him man, me never wanna go. Oh him man, never go happen there. Oh him man, me never wanna go. Oh him man, you be my alumbo. Oh him man, me never wanna go. You be my alumbo. Oh him man, me never wanna go. Oh him man. Try to be a chisika, which I was doing about by the pretty mouth of your Ramatiakuma. Girl, I go down and you are the one that everyone wants. Girl, I go down and you are the one that everyone wants. The closer against anywhere.
Okoman Radio 97.1. And then whatever go happen, on your mind. Safari Valley, Okoman Radio. One year, it's here for more videos of Okoman Radio. Say, we a ground, a mashigogo. Yeah. Adina. Yo, Okoman FM. My yes, Oplekese Jana Edu, and St. Paulo man a friend. Yo, radio Bako Pedo Pesa with Tia, intimate baby, fat Okoman FM 97.1. Hi, uni size. Yeah. Okoman Radio 97.1. Okoman from my bank, Kenya cry, must say, baby, uni size what? People they tell me say you let me for a fool. I know they hear I want you, be my baby boo. But tell she would ade, mama go my bomb boom boom je boom boom ade. Mama go my bomb boom dodom ade. Mama go my bomb boom boom je boom boom ade. Mama go my bomb boom. Wanna be bad? I'm so glad you came my way. Wanna be bad? I'm gonna love you night and day. I'm gonna love you night and day. I'm gonna love you. Okoman Radio 97.1. Me sweetie, be jolly. Me sweetie, wanna Benny. Tum tum brony, I tell she would ade. Mama go my bomb boom boom chip boom boom. Mama go my bomb call me dodom ade. Mama go my bomb boom boom chip boom boom. Wanna be bad? I'm so glad you came my Okoman way. Radio 97.1. I'm gonna love you night and day. I'm gonna love you night and day. I'm gonna love you. Yeah, that's it, Dwana Jofan. Mufuni Nadama Komaso. Girl, I wanna love you to the end of time. May you want the crosses to kill my son. Yeah, so don't be surprised if I kill myself all in the name of love. Me and I may be pair will let me pay the price. So I dream is see me team why I may feel rough. Beauty lies in the eyes of the beholder. Oh, home to girl, I'm sober. And kind of life and I'm chasing my door on the sober. To see I'm irresponsible. Me bomb mobile as a soldier. Jaina woman kind of winnie brand new baby soldier. Can be betrayed. Tell she would ade. Mama go my bomb boom boom chip boom boom ade. Mama go my bomb call me dodom ade. Okoman Radio 97.1. Wanna be bad? I'm so glad you came my way. Wanna be bad? I go love you night and day. I go love you night and day. I go love you night and day. Your friend me Grace, Okoman Radio, you are the best, number one. Apora mountain, so chedi come for. Yeshiamwa, and Kebede. Bruta, we are fantastic, and Katakapa. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Oh my God. If you want to go make you mine, if you want to go love you die, anything you want, baby, say I go buy.
One jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Avena. My eye, so young cello, at I'm for you. I'm a say, do it and below, at I'm for you. Intimate presser, make a show, my messer. We are must be a penna, I come a memma, the drone, Jimmy, who I'm in at the Avena. Made him a come out, one jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Avena. Hey, be like in the pain them. Oh, at the Avena. Hey, be like in the pain them. Thank you better now, yo, yeah. Intimija, una minya, dear, yo, me day. Intimija, una minya, dear, yo, me day. Jealousy, go share. Against the bad boy. Jealousy, go share. Jealousy, go share. Against the bad boy. Jealousy, go share. At the Apena. Okoman Radio, your station. One jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Apena. Made him a come out, Wintifa. Okoman Radio, 97.1. One jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Apena. Jealousy go share against the bad boys. Jealousy go share. Unity near Safari Valley, Okoman Radio. One it's here for more of a feeding into Okoman Radio. The same we a growl, a mashigogo. So if you want to go make you mad, the Apena. Made him a come out, Wintifa. One jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Avena. My eye, so young cello, at I'm for you. I'm a say, do it and below, at I'm for you. Intimate presser, make a show, my messer. We are must be a penna, I come a memma, the drone, Jimmy, who I'm in at the Avena. Made him a come out, Wintifa. One jump the 80s, sorry, sa. Hey, I'm a soon cry, I'm a down at the Avena. Hey, be like in the pain them. Oh, at the Avena. Hey, be like in the pain them. Thank you better now, yo, yeah. Intimija, una minya, dear, yo, me day. Intimija, una minya, dear, yo, me day. Jealousy, go share. Against the bad boys. Jealousy, go share. Jealousy, go share. Against the bad boys. Jealousy, go share. Nana Jua Ekropon, DBMT Okoman Radio 97.1. Okoman Radio, Okuchi on my Okoman Radio, a Jim Akuapi Mind, DBMT 97.1. Okoman. Okoman Radio. Adina, and they call me Eugene. Oh yeah. You are the reason why I am still alive. 'Cause I depend on you so I can survive. I promise, think of you, I go change my life. My baby waits for me, I will soon arrive. Me who are many Adina, only word I'm making. Adina, full of confusion. Adina.
right, check the time. Just about 27 minutes after 9. We are back on the radio 97.1. Good morning. Once again, welcome. Another page. Odrano ye dia wie ne joda enene eguswa to nyoma hwe ye chi ye bu ani kompo akọ ye chi ne mesisi ye odwane mu owi ahyehye ahodo anananom ne mpani aplos mpani okuma mpani ye kroma koroko okuma mpani ana okabusua bi Okoman FM and Okoman Radio mpani ene nanom hyehye ya na no coding class na wosembo fra no kosua de na wodomo etimi ehunu sɛ ne coding ye applications mu ne ade software ne ade eno ho enkomo ekoso ukuda no brada charge order na se nanam kobo kwan na ba mu ne mpani one adumufo na ekokobo kwan ana omde kwakura amamprobi baabi ananam beso ye omaso ye dikan na ho na ya ekofa odwane ba na ye de abakroma bedi djuma enti okobo kwan no joda no eno twam a brada no so nananam ye amane ahodo ema jase efri krondi se amono krom ebeja nananum kwansan se ohwe amane ene amamre hyehye na jase ena himfie nyina hye ne nsa owe se eden bi eso mko emadwuma ko prepare ko tintintan ekohuru nkongwane ya ne so oba na obe amane na obebiebie de ne nsafo ane ade ba enti obe sa ne mane nyina wie eja nanaba mu ekwan ewra okwapehene osiade osu ja na kwan ne mpani eja na kwan no one adumfo san tigu so ema okofa eye odwane efri amamprobi nananoma so e bae na enya gro ohwe TV ade a Okoman TV adaroma na ehwebia na oduru ba bia frɛ odumanim na hwe apae ene ade a na wo yi ne ho a na ofra nananom ne ade a na ho se okwapeman ne a na mamre ne amane no yento na sekra wa ha eno anso ho a okoba e beduru ede bedan ni wura na wodi kan horo nkonwa saa da no so ansa na otu sa na mo no saa brada na nso no abro yipuma kwa mema bayre foforo ni di biache ode no ekrubi fo da roma ne ponepon ho ekurikuri ho ekokuribi ema no na eno so efiye enti na asenkrafo de homo no hutinat hanga we dem ode ye hunu biache edi biache krubi fo da roma ye papa ye no eno ansi ho a okofa bae no ade achi ukuda so no na emse ukuda no dwumadi ahodo no na abani ye me ompanifo ha do be na se pe ho kire me a wo nto abotin prum bebre se maka wa no na omommoa me enti ye papa adunfum papa yi odishi adunfum adwuma wa ye no adwuma so amus papa yi eye no bibia ni wa amane amamre ko ya ma hunu na odi dwuma bibia no ogyamu odi dwuma bi na futu ene oye commander Kasa na o rally support wo fa ura na ba bia snap ne adi otu ogia pa na o kanche na unse onimde na ene no ene bi ntra so ni suku ni akwantu ni ti obi de ba kota ba bi papa yi ti so watan na no na ase na no ma ede niam agya no okwa pema japade kese pa enti oti oye asset bremeka oye japade kese ede mo kwa pema ya na nam zaze nti wanyo bi a wo cheche no na record na me hunu ni action na papa no so kwa pema so ni muye na ye bona baso se ne sefata na so ka James Baffour oni bibi nana nom de jawo nom de aso awo na nana nom dwa pade wa mo ho ban a okura otibu abebu fo woda untimi na enti okwaban enko so na enye kese oni ne botaye ene na niso adi ho aso kwaban nkabom ene ne kroye ba akoye ne kese na ehia ne pa enti yewra adunfum wo ha okire fo kwapon papa yi ono so chechire ni enti bebi ona mbia na okira de nitima bobel eba na nanoma mane ne o mamamre ne o mabakosem o mabosu baby mfiri no mbepie ha ne baby okwapman ni kira o kwati papa ya na ene asema ya to na so there be okasa obobo mpanefo ni videos teachers masi opinions masi kame ho enti oyobi a ohwa na na so ni tima bobel okasa won se onimde na ono so atanda no na ase na no ma edna faditie mu achechere ne ma bibre ansi ho a itisen yeye nana abakuma hene owo eye ahrease ono so nitima bobi papa se ne opoto kasa no na onim nana mamre wo bosu kwapefo de ukwetana ni just ma se osnani na so afọ se mpani se osnani na honya frekwa na tikọ so bi anim enti awon fe de ofana kwa enti nitima bobi wa ona nanamu na anante film of rasi agentity a ono so nitima bobi wo ka
akwapemfo amane no mamamre no mabakosem o mabosu o mne ye ne ombi biara nso onimde enti Okoman radio de Onyankopɔn ahira yen o sampanifo etayechi enti kasa na enimni ayeka mpani anopai mama makwaba yo eya ho ene o sepe mo basa ne ani age na amadwuma na ye mrew e de amaya se be kwapem na baka kakra so ewe guso enti na amadwuma na ye mrew e de amami enti de be free area adunfum obanyi aja moniyo that's aja moniyo that's hey ese do amamre ne amane ne sa ayi dia uni ada agekra o so di ja no di aso ya what utima bobe na ene mudi unim be biara mudura ese driver ne otwika na e manual en automatic abese ka atwi oduru so yi first so yi second baby so yi reverse na mani di wachi pa free da mu consori mu ene ahimfie ne ma na mu nyina mu se udim tintima waya de kwapma da wase wase ade on mpani da wase ni aseda Okoman mpani da wase pa na kopon shirawo na omma nkwa ho di wo netena ase che na eboa saa na tete nkoda ne bi nso e wa chire dwumadi edi ye nyina adaroma bonotofa uhu ne sei mo twodwira hade se akropon pe ne twodwira enti mo twodwira afi odwira twa we ne me di edi kan me de mu se ekoyie na owo ne kesa kesi mpani se hunu krom enti ka kum so nyine kokoro no adaroma yetio amanu kwanson dwumadi biara yen yedi ne de metumi hu se afi de no ko enim sen kan afedan mfi twemu pe na ekere se ne amafiase tutoye kan de eba no oyiba no minim oyiba no se dina lapses obroni baka ntokura abade dem beide yenyina kobenkurum ni ayakoni ni ayeriyeni ni ayeyeni so tell you tenas na to of traditional committees ahoro nti bebi biara ni dwuma wodi nti ama ebiakam sawo menyantie se oti committee ni nyewe no so de hyanko akogwane nto na chairman yeah and under his own command bia baka so mo hena mo nyama me but me tell him this the man knows what he's doing say what committee na no mutima bobe ni nyina committee nyina kanfo ano on chairman odan no nti bia no emfa nani ma onhunu mu and that was a plus for him ama this ojuan nti to aso free ho yo nti ojuan be ko ebebo ni gina wan arehwa man tradition no so wo ojuan no so man bia wo be ye no yo nti bi tochew wa man no kwanso ojuan na anye ba kwa pen for most go nyame anema mo ye no mo amoa mo ho anka mutimi nye because snap nkwa na asensuo yo you say mo sayensuo se make mera ne frahim fie ne makwa no kwa ya wodana me kohwe nsoro ye mu ni bi no e frahim fie oba na cutting be se du tete kitato tese enu ade dadado tese snap muska adwan anam kwa original committee for no snap a wo yes obehia aboroso what the buy some what the buy dina if say agoru be sha if you anapa ani attention say wan asua aduan ne ade no on concentrate wo won kwa obi aso e bi pan ebesi esi asa okotew e shana apokoro na ena on kire se megina nti medibegu udigu ketekete onko ese hwie na o kan kire na o kire na kwa na okọ nti sani a o ka shana apon ene de agwa pe no ntintim no beta ache na atudro pa ye him kroma no eno na kire yen abose ne yensu se ko de kwatitu yo eno na kire yen abose ya Okoman mo na atudro mo na nam de thank you nti se wa for Okoman no aye wo radio station there ene na siesi on se nti se atuduru san wo wonto yam I think say next year kra no atuduro na so Okoman bi ba na e be tell much if say wo bu be say atuduro asakora na nya ko wi antoyam this
what do you command there nature say na no ye ne panin bi hia na no secretary manager so gina o ma be for di Okoman no menem na no mode o be kan hwenche na wada roma we de fa se ye maha na yegusu e wa hobom enti edi Okoman no kire mabosu ene mo ne ya mo de bae chese na mo onana no ye mema ya fisa se ni pay one day na chese woni mako tie din ni Okoman one day wo share da ba queen but on kan yes ha ne fa se be Jabrasem bi amfa na no so how they will stop you one time. Agropon kura burumbi wa friends ampedwae. What the one fa sa wa ho ma so no ne ama na fa. Ni obabi so yo tokuru bi mina no ye na ya sesan ange yo tokuru bi mo fro se deaf road. Matia say to every so far. Deaf road. Na say na apology ne ama na ye because na ye hu. Me bedress me bra wa ha no se Kofi Brian Kokrum. It was ha Sato Crowe and Famuda. Obi fro se o ha bra enko. O de mistake na wo kwa ha na wura ha. O kono ma bioma. Me betela kro ma mfia hin me nwura hoda. Me bra na o man ti ase ebre na ubu wura ho. Aha, o kwose akọ kan prison anfo. Eye be ni won adwuro kan prison na kwase akufufin. O fasa obe wura ahemfi. Ti ho nyina akọ ya ahemro mu ze wura o kone se beko wa fen ami anum sufu wura ya ahemfi korana. Ofi bi abewura bi abepue wa ahemfi ntini atese ye ona beya ntini wato wa defroad ura onzo ye hoyesum ne kura kan ya bebo ura wa e hoyesum ori ane sa okwa bon se hoya ahemuro ma ahemfo no afi na ho nti ukwa no wa ye obiri bi obi ene wa ba abaka ba ne obiri ni aje sekan nti adena ye me se yesua ba kwa asam se wafa Okoman there nanka daachi bi washi Okoman pen musi ye ba mo ye nga abu ogwan ye nsa mudin mu nhira asomfa ma ya efisa ye dinga wonya de to oyi Okoman pen obi biara bu osuru so wodin yo anenti oya sapa ukwete ukwa waka chese je wo shamase so Okoman pen ona kwa kasa obepesa obehya na asa mo siesie no ti se ba to bi so wakasa na ba ma sha na se atiasa oye nana sakrufa nana no pay mo achibi o yeja empo no owari ya achem nana mo ya de o yehowa no ye na etumi ba nsa ya hoden mamre ne mamma ne efe well preserved odwa no modini enfie ni well 73 there there's a 3 and something but motwa no 120 something chemodwa no echikakra odwa no afi 195 years odira twabo government if you say 1826 the 195 years and modisa motwa sa ye odira sa bisi ye ne fi ye ne na adanka odikan breso ye nanam ko akantemensu sabai na yeje mu tintimang na osaya akuta na ye esante hene na opese obeso ogapemang Okoman hwe yo se Okoman na tiase so Okoman na yo na ye nanom so mani hu se Okoman tiase enti yetumi di esante manso nkunim na tumi a won wodi twodira no yeje tumi no fi wonsem enti anam panyene wo kase bia woka ana kwakoye kasato maybe eye brofo kasebu no we say you don't know what is in Dodua forest ehona ye nanom di okono kugui na obranga na oye okapehene wofa ofe no okuji amang ejetwiama boa hene otumi de osaya wakuto sekan gora topre na oje ni tumi nyina fi ni sem na owie no de buru kapehene indi yeri twedwira na yeri kaisa akosem ne mpeni se ne menyin sema komang mpeni di ana ekapimfu di ewo santefoso ewo akantamenzu semuno indi niema aye yeri nyina no yeri kire nkunimdi yeri huro okom ye kire se okapmang ye merma komang mpeni ye merma sebi penina no mugwango amensong ana kirpanga menu nganko
fire and fiachim buga amma keke na what the emba say you made dimmer masem this who say yeri twedwira na ye mere masem a yeri di a kire Ghana man ye just ye yakofo if you say oga penhene abentia and yesu say berma katachi ma homare so ho banga tuduru opo se o abeto berma ni say merma mo ọchịrịfụ bema na sana wa ira wun na odi akọni aba na ojure bi ojura no mejedi se ya oda no okapehine betena se agi na ahoho no na me ko fa ahimfi kakra akọbo ade ni ade a yo ko tena ho akọbo aboa ni ade a ifie no achi no me nya kwan a makrom ni nyina na me won kran ene mesi wachi afi ojura ndi adutwam say we need Bruno Makasa me made one and me hwe bi and I was so impressed say niema me hunu mani so ya woda no mo ko sorry mo no me say na krono tumi ahye kroni mo ma say na enya grokra won say tumi o baby enti sa niema na sisi ye no de na woni mfa ho yo so kwa pehina bia ne bedru edika kwadwo fi nanim ho onko bio ojura no o man nsa no wo ne nan chese niema esisi ne ma to aduane ebi dimrika na da ka se aje abrane yo america ma obi a te se ojura na nya de tre bi debi nya de tre bi eye ahohom sem ne eye honhom asem wo si wori dwura omanga na enye adewa nya de kitwa bi enye se yede yan ano enye se mrante ne maba edi asra yiri di ahemfi ni ade a won trust de da won tun enye no ni odwura no ni ane a mpanyin tena se ya amane gugu nsa ye kofo odwura ba no mu ni ade nyina no eno ni odwura na nkasa no wo ye no ni aka chi nyina de ndi odwura ni mprapra ho a nkrofo amanfo te ne wo ba no wo beje wo ngani wo kokeke na obiri ye bo a odi ahenkan aba mabu ne kombo afo asara mpemanin na no oka esantima ngbo mu no yenim atetesem kire se oka esantima ofa abusuye ya no abusuye na ode wo nyina abom no odan esantima na ni wu achi ni wo fa ase ose etutu be di ade no obro be se o introduce a common festival ebe unite the Asantis no in 1617 no two ne din so odwura na sebensia sakrufa enkasemu no okire ye ngodwura na abose ne ye ya odwura no be pu okapmemu a tumia na wodi twodwura no wode ba akono esanse na tumi wom nti no enye tumi ni man ko beja wofie tumi wom nti wode ba akono se ni nyina mebua na okon enko kunudi mre santeman na okuapehene ne nti wo se akantaman su berima obo okuapehene mranga wo se akantaman su berima na ana ayi akyerɛkyerɛfo ne won a kyerɛ etwi ne won a kyerɛ history ni se akataman so enye akataman so se ukantama nsu se ukantama nye de nsu akantaman su wakantam se obedi akon ukonya fe na kusu ugina mu so berima na wadi akon ye na ma baby wo ka biribi se benada wo pai odea na okwan abeda ho ama obi a se oni ode mempanyin ni me be ya adwene se wo pai ode benada ukapehini ni ode ni bi ukapehini ni ode je se odwura chi fofie ansa na ukapehini bedi odini bi enti eno so ye amane kakra e wo ho a mpese mema mpanyin nti me no ka se o me di ode foforo ni nya ko apehene ni mpanyin woni ode dizo odwira chifofie ansa na apehene ni mpanyin bedi ode amane ni amamre enye ize kra na afa they say ya prapra akire ni ade awie nyina no se na dwo no ade na wo ho anadwo abilibiti tiribi wo anadwo akoye homeje thank you me na se ja na ye dere twan fofie nso
Tefi fofi ni da be. Fofi ni efida. Ye di anim ya. Ibetunso ya oda. Ana pama ayina fofi ohemia ne wanga akaranso ya edi fofi ni nso etumi abedi won fofi no. Yo. Disana etenem ntina warrior na kwa afere bembo ye ohene ba he no ye bembo hene no ono so bedi fofie osodofo bedi fofie ohemia bedi fofie na fofie no oboni se significant bi wom eye saada na okapa hene ne na akrafo akra hene na nakwa amedonko kisi da wangano no woni okapa hene betonsa edidi na wonga shiro hene na ohene shira ne akrafo kasa ohene akrafo mementi enje se akrafo no kane tete no nanka ohene nya ne ba bi kwa na de akrafo na ejana kwan ho asem to say yo etisa trudo sa na tete no nanka gidi chirese ayese no borumeka se pet yo ayese borumeka se ne pet entity vre no ohene no fa obia na ne yure ni bibia hyenmu ono ohene konakra na ohene bedidi ono de nsatum ono ohene hu yehu ohene yoni pa ne hu yehu yiye entity mire mu no ye nanom bo ohene ho ban papa if biara pese ohene che na sebi ohene ntim na wo hu akuma enye oni patatafo bi keke na wo pa woni se bedi ohene kan no esane sa na nka kosem na wo wiase nti wo pa branga obetumi adini manfo ni na wate tiwu no fie no nima hensem no nim na mane so brang na wode ne ko nti obiara bone ne ye pa ho ban na yang ye hanom no ye nanom fi achembae no ye de yan hyehyɛ ne bae bi di okap manso efisi ye bae na se bi mpenga duasa na adedifo ewo gwanga mensong no na chirpanga meng numu no adedi ye ka adedifo ga na ye ka won aboso masofo no na wodidi sa adwuma no di yang ye bae na ye di ahini bae ne ye be kire won ahini no anumu na ye de won ye pa ana wo besua ye ne ye pa na ne ahini ebunka mafa ogape mangso enti okrade otiso hene na okrade de otiso hene na ano wosi obi hu ye hene a na chese onim habamma onim bitumi wura onim biribiara efo dipa asetena ho tusi akoye de ne ho ye hene bibiara obetumi eden ewura obi obetumi ewura obi obetumi di akon obi onim habamma obi onim amane amamre nipa asetena nim kasa ni kuku yeduru bu yeduru no si oyidi ne ho ye hene nti oyo hene hwade bi na ye wo fi a wofa okrefim kan no ofi biara wofa ohene ko nso manjira na ya beti efse mi hu da na mom waka no se wo de okre ya no kwan ahinsie de masie na mom me de mensie bi okra kan na mom mere kan ya waka kire ma menim mate ne se wo san se nintin wo de okra ja kwan enintin wo fia wo fa okra fim nti wo asemasi wo de wo beba na wo de wo abeware obi wo fidie nim na wo ma be ya akrafo nti edusi na wo de wo kwa enha obi a nyamaka wo te ase pa efise oyibade menene ya ebusunya mate ne ba kwa be ya ma yawo we menene kwa be ya na mum asamasi bade mode munwa ha dwuma wode mudini so aja tu ase ohine hu ya hu so be ya bi no ma kan tin so be ya wo se ba to na me kan te ase na yanko ahinsiesi ya kwa ahinsi anka ma kire woni amabi ekoso a ma me jedi se ampa kan wodi nipa na edi se adwuma wow eso ukosi ohena ya kwa edi nwan asia ana na atan kwa edi nwan asia
na kwa pom what else ni yakore yakore asa well nti no na be kire nti akra for the no sana etena oyina be didi adin sabatum edibi kan bidibia fana se owe gina mo atawe odi apape odi bit of form man kora ansa na why then wedi ya sana etena ma yan hani ya policy we see ne prefer ya policy yang a fashion nyamu ze bia ne yan ayen for ne scholar fu nti wodi kan policy ni yiye ma anwotewe se mehwe nkuro de woga me hu obi a odi a fashion na otwe ise kurere eretra ko na otwe ebien because we are oyiba na dim kuruntin nso beya na de well nti eye sana etinti ye wo yereba fofie nti ye fofie na anza na kuruntin na babo kuruntin refiase ye ne kuruntin ne ahwerase refiase ye ne okay nti sana etenen matse boafu kwesida bi nso ho asem ho afansa kwesida afansa anu ya ne ka ho asem ho enti ombedi no kwesida yi anka kanu de nanka anka ndra kwesinu ana ya fe no boafu ansa kwesida na mom yewura okapehene osade ayo adoda nko to se biesa penso no na obo osahene ofe kwesi ajama ngabaso de title we kakrake ya American so osahene ka na ahini hu no na mpahini hu ise there bi division ni nyina okapehene twagira wi a wodi gwira nti wi ese wonso ma won kwan na wonso wodi dwiran na wodi se won no ma wonso wo boa na sebi mpengadu yasa ukofa Okoman fi achibabu ya baba na be kujogu apman yo nti wonso wonde no woye na wotwe pepepe na te se ohwe mu a eye boafo ansa efo no eni se kwapin do ho agro asa so omo na ede ne bae ayese meti ha na me bae eye era poku bensin ni ni papa sradaro mo na mabe pia enti so kwa manya ho fa so bi a so da era poku bensin ni ni ya ne ma me no mu ase enye sa se enam osahene kwesi agema ofe and our mana otimi eba befa mo bae media ko beje mudi pambetina obeye kania ma gwan amenzo ne chire pon amenzo esise na chire pon amenum na gwan amenzo no na wo pese na wo pe wo mfa hodie fi ansa sasere kunsem ewonya na wase eya akwamhene na wo ye bia na anye yi no sabren na osahene yo fe kwasi agema oye kamenani a kamena na ameka no na wo hene ne pese hene eye okutwa asu ose nyampon enti oma wo bai na wo bedi tintiman na odi anim na o unite gwan ne chirpon bomu na wodi anim na wo befa yemfi achimabu akwabai enu nti na wo champion wie no wode ne beye kurunti se ohene ni ho a ono na onhwechi a nkosi bira so na fo beyi ohene na wode na moka man ye nti na efata se bi mpengadu ya sa ni ayeye nyina ya akosem na yeye nti ono nso anya denga ne mpanyini bitoi ewo kunum nti na ese wokai mpanyini no ede wo dwumadi so nko a woyi wo nam so na amuka ma fa ntama pefran wonso wo yesha won ani unyam yo ndine gese buga fuansa kwasida no na won ahyemu kana ne yo kaunde nanka ye dakrope but needy ayena wotwe yo sana na asmansia san grofa kan wo fa san kwasida nanka okwapin hine eboni guafida na memene da ne kwasida no nanka krunti hine so aboni gua chechewa na wode ya ayelesa anso ne sana na asmansia san grofa kan ene wa bona ba so aye no sahene a
ono so nya akwanya sɛ obetwa ne dwira na otwe ono so de atwa ne dwira na yere kan sɛ ɔsahene ofe kwasi agimanga na ɔyɛ kamenani na ɔreka na asɛm no ne nanom na wɔbɛ kyekiri kuro a wɔfɛ no jang akitie na obofo jang no kohu akitie bia na hojo na woko kyekiri kuro ho a wɔto ne se din se jang akitie na be jankiti no jakiti ijosi jakiti jang akitie na ebe dang jakiti ɛhɔ na ɔsahene ofe kwasi agimanga no ebinim atetisem bi kyerɛ sɛ ɔtew ne hene ansa sesireku anim atua ebi nso kyerɛ sɛ ɔyɛ ogwadi no bombofo ogwadini a ɔnam agwadi mu na obepue kabi na ɔbɛtena kabi hɔ na ɔne akuapemfo yi bɛhwɛ akuapemfo etunkyena asɛm a na ansa sesireku de akuapem refamu no na ɛmɔka wose ni wo faasefo wotin agya na otin abransam edu ahome atete egu akuapem so a na enye egu woto atuo da maka da wa ha se woto atuo aha maba na mpoku ya na wode behwe so atuo no hwe se atuo no tene ana se ansa sesireku inni abetia so mekwan obetin abe na obedi ni so mekwan na wo kire se wonu abe no nso ense se abe no den etofem wo be fam nante wa ha na wo be ko so abe no na odi se wo hwa abe a wo so wo a ehu asem be den na je se ateti ne tuntuna asem na ono won refam no na emoka na ni nyina mu no na osahene ofe kwasi adwuma be twa won sa se onim oman bi a ewo kwa bibiri mu ho a se wokuje won adom a obetumi akasesere ku ne dom agu to wonkoje won adom atizem kire se be wode na atwa bi obofo pare a onim po no mu no kura no na atwa bi san nansa wode nante ofi ya na wode kodu ochima mu a wokoje adom no de baya nkonimdi ebe ye okuapemang de a wo kan asesere ku ne dom gu asu ofra wagya watu nyoma da no meka ho asem no wosi yenim ku na yenim aguare yenim ku na eden yenim asu no kana ka se nya batafo na bo a wo ma enye mo batafo a no wo nsu no mu na ohun se ho no de eno se batafo no gina nsu no ma wo hu na achi wo si da bi sa na ti de ho no wo di mu ana achi ya na wo di twa asu no nye sanka de be ye wo se kan no se okun eba ade kesi titiri owo mu an se ohene a owo mu no obroni besi obe capture no otumi capture no wotwa ne tipa okuna agu ya ne na nka wobesi wopese se ne nananum ka se utwa wotwa na ka homa no nti nanka wopese nka obe chisesere ku aye ne saa no so nya kwan akwanya ode twa asu na nti o retreat na sasere ku de yen nanum ye ne pasa nti we hu ekwesu atafra neja ne mu asemani na no ye ne kronti no ono de tumi de dom ne twai ono ye ne pasa ye asasa ku o ye ne pasa nti as o ye wie ne yang de ya akofo ya akofo fitititititi opemso ɔsie tutuna nkasa yɛ nanom yɛ ne pasa nti hu sɛ yang de sebi akyemfo de yɛ akofo na saa di ne kura no ɛyɛ ne bai ɔpem so nti santefo de ayɛ sɛ title ɛnyɛ title o ɛyɛ amaninya sɛm a ɛto wɔn wɔ bere mu abena a esu wɔn de se ɔsie tutu no wɔkum no to bere mu no mu a wɔn ahu ne funu kura nsie no oso yi oyo opimsuo oni nsu apima abeda nsu mu woni wapimsu ene de oyo opimsu ne santefo ene wada na as title ya ne etene se wo pagya won koja ahini ti ne ye mfomsu bia wodan ne ye ne biribi foforo sebe enkoye entwubi ma won wodan ne ye ne biribi foforo metuma ka che se wo won history ma baby biara wodi ntwobi ya won kan asem we bro yi ye yose baby a won ho ka mu bia
wan kan asam yako soko de na esi wo we akoye yan tam nanno me hwe video bia no kwape hene ewra ose ade kwase akufu na otuso mi abia na osai ka se okana maame oye na ohina sumasi nana oye sumasi enana nana ne kowe oka ukuada eka sokode ana oka ntama ho se sokode no what happened there Edo ko pasa mabu ko pasa maba no kwase wazaje ne baba ka soko de asema ye twedwira kwa ye ntu onson ye ani ye pesia enti o kan tam kasi a kan ni ba bi ati ase enti me kai so no o se ade yo swai na o ka se o ka na mo fra no pa awia anwumre o swai yare na wanya ani aban amane yo nyesa oto ugudanda soko de ka asonko yauda asonko dua na se na ahimfie ni nche ho no ho no yauda ya bi aye ba bi wona asonko dua changing gafo no wo ho ne asonko dua se asonko nyedua se asonko nyedua se asonko nyedua se yo ayena klase won ho na wo asonko no asonko ne ye guri ayo okun aguri you na won na wo ye asafo henefo ema ohene inde wo de wasam ko kasa ankorofo na mpanyini se achi wo so obekua na one na akofo de ebinim so one na akomfo de wo se achi wo so obekua one na akofo de inde wo ohene akofo a wo aguri a wo to wo ya group of people a ye fans wo ya warriors a one wo bo hina chichidom ndi wudi we to trasem bia re be wura ahemfi ho a sankrofo ne se wo stop immediately yo enti no we ana wo bu baby se ntuntum mess wo be wi aboa wo ne se chiampomfi ohene to aso yo nti wo de wasem kwa ahemfi a sa sonkofo no won na wo bi ka wo be brekiu ansa kwa na wo de wasem ewura ahemfo ekwapem ha asonko aguru nkuruba biem pe na bi wom uyo okapenya wo fanom ya ahwasefo a won wo ya asonafo won wo yokapenya wo fanom medical ka cheso dwira tumi no won wo tumi gifi ne bai na asonko ne bi wo kurum ha indi se group no ndi wo tupe asonko gorin egam wo fana okoje ojuane bre no fase no onu obi no na wo fase no so obi so wo ya chemfo young day ahwase na ti se ye ka wo fa ewo setup akanfo setup ofanye ne paketo o yo se metie konkro ya mo de me chairman mo for PSC am sorry sisi a mo for ba ko na we de mani nsa ne tentin ne kese nya te se o so ware right repa so for Kofi Kasa mini say and I think say the only thing say we have respect for ourselves obumi pa and oya also me do hwa me ho and say bia wapem so akoduru no and I think say ye kan ofase ne wo kan a ena ofa ne kron ofase wo fa pa obe kron wo fa no de me ho mo pa me wo fa no mtiase so mo manyina e wara na me koja ware no obe frame Kofi oba na se onye obi onti listen me bre me na meye na me so me de nidi ama no fa ne aye ni o osa okay enti recently kra me ba ha ya me kwasi aje ni the boy on kwa na kwa me ma me ba ko on be di adanse me kwaye se ba me kokwa na mso fa me ba na mkwa so ba nti mo fa na ekron me opemasem o se wa ho brasie ene se ne wo ye wo ne ma ye cheda ma odwetrin ne wa tipim so akoduru no enti ye ka ofa se ne wo kan a okọ kunya kunumu ade no na ode kron no ofa ase ye okwape ne san e papa adunfu muka no o kan se bro mu ko akantamen susa okantamen susa oka osante ne guye no na ofa mu ade no ode bre eye okwape ne chese ne wo fa ase na mo fa ase pem ko wanim na enti se wo fa ase no ofa ase na ofa ne kron ofa ase ana se enti wo fa no ma me ne wade che so de ono ma me ni ade che kan se wo na wo a wo se wo fa na ehwe wo
wo fa na be tete wo be hwe wo fa na hwe wo jade onka busuan no lupa bia wo kra wo ma oyire nua be ma ye omo fa ena nkora ne ye omadehye enti de se me ma wo mi me ma no omo de enso amane ne amamre kwan no omo fa omo fa de a sanse wo mabusua enye sa enti sana me so obi ni nua ma wo a owo ma me omso me so mabusua ne enti I think say wo fa de ono wo fa ya de a se amane ne amane kwan ne ma wo fa pagya wade ode ma wo fa senso ni ho no hwe achi oni wa ono be hwe achi nti hina biem na nka won fa nkoman nti oresiesie ne na yan hai asai na meka ko be bi tse ko wa ubonsa kwa wuni ye store na wa ko fa na wo fa ase abetena no eni gbo ekwetim na ogire na egwadi nti oni wo pepepa sika ni nyina asan kofie yo asan kofie ye krom kra na ye wo empanifo bebrea omsem obi pa omuwu a won fa asefo ma ne di ade uti ho abakosema o se bari ma di ade a ye betimi adada se ochirefo ho no fa wu na sika wo ho edi na ma no ochirefo wo fa enye busuani sorry na iri nye busuani onna wo afino be jenso my dear wo fa dan esi typhoid kama me nua be ma na ire kwetena wasenka aja duba bi esi eyiye de chenu fuso oso ene ma nkwetena ho na odi ade into absolute power na na chance say ene ma me kra nso metena efia ha ene afuo ma me nua be ma nkwetena me nti be hu asa oba no gradually na odominate na be ma tigneti sa na necessary den but oba edi no fa ade na adedie ni niam na bedini afa na ne kunu ba fie na oyeso lord over niam if you man and team stop no say you don't have that right and na be man so de eye adapase ma say obekọ iri fie na oyire wo fa dan ma mentena mu oyire wo fa store and na make ofa and na oyire wo fa car ma mentwi okra be fere enti eba say ema control ba ani ma ado kokoko amatendi ne wo fa so ba na di na de na ba fo joben King's Court Hotel wo Tudu Accra ka achi no King's Court Hotel ne wo fa se oba na safo na di na de ena ewadankwa mate ewadankwa metallics rosters yes on papa ne wo fa se oba antima na Finland be di na de enti you can imagine enti ko fosika fo pa no wo a na chija na wo fa se ba se enka oba de odi ade a wo abadaye ne nua be ma ya kwasine wo betina he ene mo fa se betina nkola na obisu anim no enti kwa de asika fo de ne mabo so ewadankwa ni mado no me ade ma mo fa se fo ma no do ma chija wo mo na akafie ku apem de yende obi ani obere ma de ho de ne okran be wo ma odu se enkawa na ukọ enkan ayikumasi anka oba na yodi kro ho oba na yodi kro yan ha ne gese eyinasa mere manasa ukọ yi a emprise so na brapia kane abrapia pi on ye konti hine wo sese ena na yi na don't hine oba I see Udru airport amabi ye ayi oye ayi restaurant kese pa Azmera on ye oye adontino on prices oye oba enti mo hande je se mema no asam line so yo na obi ani ho na afi de obi ani ho de na afi de akoma no move ko I see if you say sa bre no na oni ado wo ho if you say na ya di tumi bi na fi achimabu akwabai na ye ba no ya ma ne keke oyeyi mpanyin bebre ne ka saforo ho bekwen na saforo ba na ba bekon no chin ne din na nkasa ne akuma wo fe ne ewukunya ako ka ne ho se je na wo ne nko na mo ko sa okon den din yi wo ba ye no bekwen nti eya ahwera sefo ne de geography ne aya wo kase bia ye kase geography ne nya japade ya ni nedi o kan previous council judgment na page 63 bana ya na kwasi akufore kasa o previous council Gold Coast no o kan e ma English fu gina so di buya ne bim o se meti hay se bia asase am te so na ya bo me no hina sa ko je bi baide nanso tumi na me di hinen se mu se
ye ni am hene ye ni nkonwa to me biara me kura me wo fa no dia nti mo misa mo fa no se me nka wo na wo dem si hena no na wo fa no ka se wie pe the end of the case no de be wini ni second coming of ne ahini nti ogapen ni ngori no wo fa no ho ewo ekapem ha ngori no wo fa no ho ekapem if you say ohini nya asema ye ti emprimpiring yi se ohini nya asema ye wo 5 divisional chiefs when ye ukapemang na nipa bibiri nim saadi adonten eye akwem remnant gwang late ye gwang ye bato won nifa position no ewo ye okre adukrom yo ena jase koyo sonani ena kronti ye kamenani ofi akwem mo akadini yo mo akadini ena no ti brengase no so no nso yo sonani ti won se kwanga ye nanum fa so kikire eyin ena ye wo koman panhina won no wo yo hene wo fadom ni saa ekuwe num yi ana nan na kura ye jase no yo sonani fima ekuwa nangi pe bibi eti yo hina wondimi fa wanga seme nko dan ohene direct oro wanga seme ko si kronti so na kronti ne mpanyini ni hie wia wan ko bo koman mpanyini amane nti nipa berika kasa bisi na kronti ne koman da bi enti se eye kronti ne koman anyina na kronti ne koman ne mu eye kronti ne kuman obia de ne ho obia nya obia alai yo nti won na wo nya asema ohini nya asema ai medical go se achi o so obeko a one na akofo de nti mpanyine na wotu ohini fo na won wo fa ase ne ohini no ona wo nya asema o ko ka kire wo fa ase ne mo fa ase ade oye ni o mon kasa nkire mon ye neyi no wo se ya ate ye wo fa ase ye ne be kasa nyamuke yang yate ohini nyasema eye koman pehene neka anyo hene neka if you say wo so ohini a odi kire ni ase ugwan na afu nkwa ugabahene ugwan na afu nkwa na mo we oberma na wo ye wa adwene se ubekọ ni ma branso ya entina na asese ben na bentianse berma kateki ne ho bonga tuduru upo se abatu berma nti sana yenga hini no atenen na bia na meka se yeda asese command radio abana mama yemu binuma akonja se na yede kire sana santi eni amanga horo aka won esuso won ahini mu na ahini no oburimeka won culture no ayefe no kwanga wo fa so ye ni na wo educate public na nane ye kan se obi asigwama osa oboma akeke ese obi aye style bi no lisa obi wasua onti asen jo se mesa obi anapa ya ade ana ewradun fu mu kan se ohekese eda ho a dotiye ni aye enye eyi kese no na okosa ese osa na o kire se okwapen mu bi ohene bi da ho ena ye topon so a wo se ne obesa ena bia mabu ni antina oka sin na no bo ma mo ye o kire se ekoye de from no na so say I was think etimi mom assignment ebia momo area se akofo ma na momo ye ebia bra na bi da ho ebia ye ko ebia monokro muzo musa ebra ye topono nanka ni nyina no phone say sawe die no ma get chest ni bi sanado sakusu abatwe ko ese ya obaso kire se wodon sa so ti chimuti na wo yesi a entinya na o ka se enema bomano egu ahodo wo hu yo boma ready no na wo bono egu ahoro a wotwe won anya mu high life kra wo bo ye wa gori ni bia wo gori a ohene kuto ni otumi wuro kafa ne meti wo se so otumi fotumi wa no wuro kafa wa meti no otumi fo we ga man ye wuro sa de yo kwese ko foto se ono yo ga pen ono wo tumi so otumi wunto obetumi ya wuro biara kafa ne meti
na mpanyin sɛ ntimfo ni hɔ a pegyafo wɔ hɔ ɔne akuapem pegyafo na ɔte guama waasaw no ɛte sɛ ɛyɛ soronko ɛsɛ wɔ mpanyin wɔ n'akyi a wansaw ne yiyi a akyerɛma bɛgu guam na akyerɛma frɛw ne abrafo akasa na wɔn ayiw guam woyɛ na wotom ha do mfra wa na wɔde ma berma bɛn mu hena anhwɛ ne yiyi a kan tetena anhwɛ ne yiyi a wo mɛbio efisɛ yɛwɔ asaw a wɔbɔ yɛwɔ adesigori wɔ hɔ yɛwɔ mmarima de wɔ hɔ yɛwɔ mmea de wɔ hɔ yɛwɔ mɛsɛ wɔn anyamu high life ɔhene atran wɔ hɔ yɛwɔ ɔhene atran wɔ hɔ yɛwɔ adumfo nso egori wɔ mu yɛwɔ abrafo de wɔ mu ɛyɛ fɔntɔnfrɔm no ɛne yɛwɔ nsamengori nankasa ɛno wɔyɛn a esi so sakɔm te sɛ ɔpɛn ɔhene bi da hɔ ɔno ɔde si bi da hɔ na wɔte gori sɛ gori ɛno wogori a sani ɛyɛ kɔ nsɔre mu a na yɛn nanom tumi aba nipa so no esi saa nɛno na so esi ɔbrafo bi so no so okura sekan na sɛ mpɛn aduasa wanhwɛ ne yie pɛpɛɛpɛ na asɛm aba na sekan awe ahwerɛw iyo ndi yɛ wɔ bere a yɛ gori sɛ gori nyinaa na bɔmaa no tete no ɔman te ase no wɔre bɔmaa wɔ nsaw wɔtase bɔmaa na wɔn nsaw wɔtase bɔmaa wɔn na ne yɛ sɛ wɔn nsaw bɔmaa wɔn nsaw ano wɔtase bɔmaa no sɛ yɛ fɔntɔnfrɔm gori wɔho ana ebi french wɔre gori kyerɛ kɛse na yɛn nanom sɛ wɔre gori kyerɛ kɛse na wɔtase kyerɛ kɛse na no na yɛn yɛ sɛ yɛ sɛ wɔn nsaw wɔte hɔ a ana sɛ ɛyɛ spiritual o yiw etu ti sɛ akɔm na wosi guama mi a meka sɛ sɛ yɛkɔ baabi a mfino wie abakoma kɔsaw a mintumi nsaw but wɔbɔ na apere na ɛbɔ na wɔte asafodwom saa na etu ti sɛ nea ɛna wosi guama wotase bɔmaa no ka asɛm a ɛgye a yɛhyia wotumi saw no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ bɔmaa no te sɛ wɔn saw no kwaak dɛbi ɔbea wobɛsaw kyene kɛse na no ya wotu de ku gu baabi yiw nanse mpaboa ɔbarima wobɛsaw a wosaba a wo ntama na agori ɛnyɛ wo de a ɔhene na agori nyɛ no de a nti wokɔ a wosi gua no ma wopɛ sɛ wosi gua ma woserɛ na wiase yɛ hɔ yi ɛyɛ ɔhene ne ɔkyerɛma pɛ ɔsi nsu buro ɔhene buro ɔkyerɛma wɔn nka bi da nsu buro ɔhene buro ɔkyeame da ɔsi nsu buro ɔhene buro ɔkyerɛma akyerɛma no wɔte sɛ ɔhene pɛpɛɛpɛ wɔn ne ɔhene nya asɛm a wɔn mmɔ wɔn ka ɔhene mmom na owie na ɔpata wɔn ɛno nti na nan yɛ ka wɔn ase koro yi ma yɛwɔ yi ɛdi ka nkodwo ɔno ɔyɛ ɔhene ba sɛbi mpɛn aduasa ayan ɔne ayan ne wura ne kyɛ sɛ bɔmɛ egori no anaa fɔntɔnfɔmɛ egori no ɛna sɔ ne papa tu kwan bi a yiw wɔkɔ ɔtakae festival ɛwɔ bimbila wɔ northern region ɛhɔ na wɔkɔ sua ayan nankasa fi wɔbɛ modify yɛn de no ɛti mo deɛ no unique wo sɛ danso naano a na ɔsɛ adeɛ ɔba PC park a na ɔmo yɛn wo sɛ mo deɛ no yɛ unique ɔmo bɔ a mo sɛ rhythm no yɛ unique but akyɛm rhythm no bi wɔ mu ba mo sɛ mo deɛ modified ɛti mo sɛ baabi am na ma matete biara no sɛ mo ka sɛ wei ne me first time a matena ha a ma sɛ miwɔ hɔ a memɛyɛ adwuma koraa memma odwura bi da ɛna odwura yi abɛto me ha nti mɛsɛ mɛtena ahwɛ neɛ kɔ so nti the first time metee mo fɔntɔnfrɔm ne ade no wo sɛ mode ne danso paa wo sɛ ɛyɛ modified just as you are saying nti ade kankɔdwo no ɔmo no ɔmo yɛ ɔhene nananom wɔ ho wɔn yɛ ahene ma ɔhene ba paa ɛdi kan kɔdwo yɛ ɔhene ba na na obu atie mu na ne ba ne ɛdi kan kɔdwo nti ɛdi kan kɔdwo asefoɔ ne ɔhene nana yiw sɛ wɔyɛ abusua no sɛsi ayɛ ahene na mmom yɛre kɔ aman no mu a wɔyɛ ahene ma wɔyɛ ahene ma wɔn de ayan ne de ɛwɔ wɔn mogyam ayɛ abusua mu agyapade sɛ ɔhene bi a wɔbɛsi no sɛ ɔyɛ ɛdikankwaju hene no yɛ kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ okuapehene asokɔhene ɔbɛyɛ okuapehene asokɔhene a onim ayan ansɛ ɔbɛsi wo koraa no na wankasa wotumi su kɔtɔkoro mu yang ma wehu sɛ wɔde yang
wɔyanga wɔde kasa kyerɛ ɔhene nneɛma bi nkɔ yie no mu ni ade a wɔyanga ɔhene te kyene kasa sɛ eyi na ɛrɛdɛn ɔkyerɛ ma pɛ sɛ ɔka ne yɛre kɔ so ni na ɛtɔrɔ bi nso a wɔde hoahoa ɔhene wɔde horan no nti ɔhene ba no na onim nea na agya pɛ yɛdeka nkɔdwo na na ɔmu display pa na ɔkwapɛ ne aduane duro na ɔso wɔnkɔ na ɔso aduane no so ɔso wɔnkɔ ɔma ne nsa na watu ne na wɔm sɛ baɛ bɛbaɛ paa afei deɛ ɔm na ɛsi ɛnɛma wɔ kurom a na nana wohwɛ odwura a mutwaeɛ a ama no ne amammerɛ deɛ mehu sɛ kɔyie paa na mefa street so no nneɛma mehunu yɛ no nneɛma mehunu street no so no I think say yes Ghana mobun is very active but I think say nafade ni bi emfra kra na nneɛma na obi so na ebi almost naked na trinwi ne afade ne de em so bia person ye bibi obi nya bi da nti dama bia na wo bibi sa onya kwanya fa ofi high street ne so na nipa na bodom pem me mankasa no mentumi anko krom efise na me beng mi wuranti mentumi anko krom na mom onya antie enra na yen social media yiso na me hu bi ena nra so na me se fam yiye baby wo ho a wo ya announcement wo se ka enu achi ho no bakakra bi a ya fi asorba nyema bi a nhui no na eri dan of kapeman ya bosene nyama ndina anom ka me ka wo afri su si hanka obi arore ba no o make sure say obema yenga amane ne yenga bosse no adanso na maka se mentumi hu say the youth of today se wiase na rekwa wie ma won o if say me hu ne yakọ na mom agira me no wo so se ye be educate ye hu if say erenche kura aye nipa pi adwene se wiase na rekwa wie na saa ye nipa kuru yara ana yifi saa dwumadi ase a yesan gotana asore da mu se obi no bo ye ntin ye kosom nanso me kada se aduan biara wa hu wo maame mo kachin oni next e wachi wade ya ye osua hu ntra so omangana ma ye nwere fie nna na bia me betena firi sua me ka se pa me nkono maka asem bi se uma yenkofa yen kan nyame ne nyese yenkofa obosumo ya bosse ntete pa wode tete yen no yeti ya ida bia ye ka se ohene kwasi akufu no de kabashe bai anga yen nanom de ntama ne twa won koko no ohene kwasi akufu bedi ade na ingressifo abrofo besra no na obeche ne mpama bi enum no na ntare a wo sei na wo de bae no o se da bi asa se won pa matare infensi so nen katobia mpokua so njonu ara no design ena o ma nan kasa baber ma pam ade no na wo de be che english ni eno na me se english ni bu no bon na na se Frederick Kwasi Akufu o de sa title no ma yenwura ohene Kwasi Akufu sabrempon kan se biri no you jono de kaba street en kaba ye mia ye si ye na Kwasi Akufu mo wie esana sa na ye ma paninti ena se Lord Wells o design tama no de ma ohene Kwasi Akufu offense Akufu ahini ane sa ntama na busu wo wiase afa na nyina se Akufu ahini ntama no se Lord Wells na o design santa manama ohene Kwasi Akufu se watumi ayena obia tumi pam atare si ntama so nanti benya sliten kaba indi so ohene no de ne man sa abre no yia na kyerese akwapemfo mesi de bia mi kase Ghana ni buye ni akwapem
sɛ yɛne nanom ɛnyɛ Basel abɔfo ɛyɛ asɛmpatoro abɔfo ɛyɛ Basel missionaries ama ɛkapema fi yɛn na danka odi kan brɛ so 1835 na meka sɛ oburuni fa nyansa kwan so bɛdaadaa yɛn na sɛ Lord McLean kɔkan 2nd February 1835 kwan bɛfa sɛ ɔbɛdaadaa yɛn na wɔn adi yɛn so na wɔde Christianity ba yɛn mu na wɔde education school kɔ ba yɛn mu ɛna ama ɔman yi anibuye ayɛ den aba nti sanka ɔman anibuye bom de esi den na framamfore ba sɛ ɔbɛhwɛ odwere yi a wɔbɔ adagyaw obi ka kwakyere kwa to so ɛyɛ ade a ɛde tie ɔman yi fa ahodi so na ɛde gu ka man anim ase kan no anka wɔtwerɛ application meyɛ sebi mpɛngaduasa meyɛ nkrani anaa meyɛ fantini anaa meyɛ ɔman foforo bi so nipa na mɛ no wakɔ pre adwuma yɛtwerɛ application wodo na wakɔ university afi ha akɔ sebi soro na woyɛ mira tɔsora na meyɛ okurapeni ba a wɔnim sɛ Basel nsesɛɛ no a sebi mpɛngaduasa a amanfo bi de soro yɛn sɛ okurapeni nka dɔ bɛyɛ wɔ a wosɛ me pawokyɛw ɔpawokyɛw ansa na wɔyɛ a ɔno yo pawokyɛw yɛ aboa na mpawokyɛw yɛ sɛɛ no na wɔn afa wɔ adwuma mu ɛfiri sɛ onim sɛ ntetew pɛ bi ne Nyankopɔn suro bi ɛwɔ yɛn mu nanso ne ɛreyɛ agye nsɛm nti yɛsrɛ mmɛɛbun sɛ Yɛhowɔ Nyankopɔn nankasa ɔbɔɔ soro na asase no sɛnea Christianity ma yɛte ase sɛ Yesu Kristo nankasa sɛ onim dɔn ne bra ɔba bɛbu ate asefoɔ ne ɛfuntɛn no nti mesrɛ mmɛɛbun sɛ ewiase nkɔɔ na awie yɛ na ade bi ɛrekɔ so wɔ wiase na mmɛɛbun hu yɛ kan a meme sua meyɛ abɔfra ketekete ansa na ɔbɛhu sɛ obi de ahene ato ne nan no so nipa no yɛ adadini anaasɔ yɛ ɔkɔmfo nanso nei ayɛ fashion a abofra biara ne ɔbaa biara so na ɔde chain ato ne nan na ano kora de mehu obi a naano odwada brada na wokɔfo odwira ba na wɔ yakɔ berima ba mu hene wɔ na mpɛne kwakɔhwɛ na tiko no wakɔfɔ yɛn nanam afi wɔn ada ma ba ne yɛde wɔn atwa odwira yi mehu abayewa bi a no yɛ na ayerɛ wɔ kef bi mu hɔ na wahwehwɛ na atare na kɔso na chain na da na so sɛ bi kontrovia wɔde chain afei anya ahene bi o na yɛ normal gold chain na da na sen na mehwɛ ya na mewusu mi ti na sɛ den osuahu ntra so ni anka adedifo ne akonfo na wɔde ahene to wɔnan sɛ wɔtia biribi so a hɔ yɛ toro na hɔ yɛ duru enei wɔyɛ wo sɛ yɛ fashion na fashion na wɔyɛ no wobɛkɔ wɔn nsɔre mu eyi a wɔn aba wɔ nyinaa fi akɔ prayer camp na biribi akɔ so na sunsun bi aware wɔ na wɔnya aware na berewa bi ɔte fi a wabɔ ne bere yie na ɔtwɛn ne Nyankopɔn frɛ na abayewa kɔ akɔbɔ ne sɛ mama ɔyɛ ɔbɛɛfo ne werɛ fi sɛ naano ɔbɛɛ kuropɔn odwira na ɔbɛbɔ ɔbrɛ a ɛyɛ okuapeman akyiwade odwira no ɛnya de trɛ bi kɛkɛ ekura tumi saa da no na tumi biara okuapem dua no na yɛtwa no saa bere a yɛretwa dua tumi biara asɔre ɛwɔ honhom ma ɛdi awurusi honhom pa ɛna honhom fi tumi biara ba ɛfiri sɛ tumi a yɛnanom kɔgye yɛ a wɔde twa odwira no ɛno nti na yɛretwa odwira no wɔreyɛ ɛho ade na yɛreyɛ no wɔyɛ ho a tumi biara na yɛfi pum na yɛfi nsum na yɛfi dua mu na yɛfi asase baabi biara tumi sɔre ba ɛfiri sɛ wɔrebɛyɛ odwira ho ade nti no mesrɛ maabun sɛ mode bɛɛ kuropɔn a hana Christianity ahyɛ ase fi na nkɔ so pɛpɛɛpɛ yɛn afaden wo sɛ akateesia yɛsrɛ maabun sɛ wɔn kata wɔn ho nsie medam ase ade fi baabi mede mehyɛ da fam nti me hui abuasa gwa so nhwɛ ne me sɛ wɔde van tenten kase bi begyina hɔ ɛyɛ tuntum police ni gyina ho merefa ho mensan mechi no ka olma besen na me ne mofra beenu ti me de wan kɔ kakra ko gyina PUC fo no
dance when you know na member na baby sa say na ye car or dan wo ma wo tumi ni obi da wo van tenten me nim so be yi ni ama say no nti na na esi ho afi ne ye me hu beberebe ni say me ayi wa na ekọ ba ni nyina fa hu go bi otena se na wabu ye na na hu go na den na rekosi na mede ne masua kakra sese ye hwene ye won e ton san wa abonten na sese ye fi ase ne won kasa Okoman Radio enu echi ansa ne abehwe wi fu na enom wi ne wasini cocaine so wa abonten no na tramon na sefu na asese mpanyin de nan si form na me baby a mesere ne se event fon na sese ye set to me kan won ne no won tenase obey event ne yini obey say wa yini na ye de assembly no so bem ye de assembly ne bema na ye nyina de a ye efise odwira ne ye fe ne mu ahwohwe bae no ameboya yen biem ahwohwo nso ye bae no nso wo kwa afim ti na kire say yen akuro ponfo mewo echichi ne benchen ya na di won sa ankorofo ibai won anhu won abrofo unhu won ofiri mani fi mi hu oni patimi ya green da violet ahoro won na mukuru nu won awanya ma wata won ansum nti yanya won da wa na mesre medeni ya desrede miri bintem be ya assemblyman kakra na make sure sa abofra bia beda na watwe menya assembly members kotia me wa assembly including Dennis Abuaje what else including Dennis Abuaje at that time no ye wa assembly sitting statement bi o kan no ye ne hu se eno moya yen meanwhile me ka kire me se ye kropon foma enye late foma nti na we sa me jai enne mo fra nyina de wo ho agim enne dwani nyina mo fra de wo ho agim amoya ano amoya yankura ni mu moto ahoro no wi yankura phone we no nga fa phone because okwan na akere obi a oton nsan esipun wo lord kwan nim afere kwan no a wonye no nga bobo tent wom onyame ampata na yamfa ya na nti foma anka ne nyina won abo tent kyase ka ntwam ka anko na ka aba eno de amoyo dwira no ye Okoman Radio amoya odwira no ye na no ko bempa na obeka no so ohenen because I see ya kind because I am people in NDC wo koye na yi ya fa ketewa bi ban wale be hye wa ye won anka so hense but ye kuruma for so wo ba baby me nua bi ba baby nti ye gusu ya ye koyen ani mu na ya fashion am say ye tutu ni ya ababo ya medene me honen ye de mregu kwan na ye adwuma bibi abededin na aboya yen fe ehode entwei meka akire opins me say anya mefe seni awo ye okurum ababa bi agya ne tusu ene de mebo so yafo na baso wo gbo no ma ntimani ye tinanke binya police fonso wo de ho enum te sani uwie phones awo kire wi a uwie phones awo kire wi na nka no nso say your court and order I go no nya won ya no di ehode no kwasam ni nyankopon anim ni hwini wa ebu ayen wo kan den ehonum so wo hwe fi kwan no so ba na senia nipa na aba peso na fe loro kwan mu na wo ye wo fen den wo park na won efa oh Jesus Christ chairman no kwasem ne se e wo say ye hu bibi say where adwuma mo ye ya because a lot went into a lot of sacrifices, resources and time and I'm the year adwuma no
and Yema Sebi, Mabumbium from baby, Sebio, Yakaso Crocotu, and Yakrocos. Me back room, Hano, me over, never craminim, me who be that. Yaw Debbie, see me, Uncle Dokuna Bisam. Eh, had a Yawda, ye need a brody and no chrome hoe. Media to me trim. Eh, my money, eh, ya dear moye, and yam me ba Okoman 2 days and because I'm in penny, change I midi. Ain't I think, say, oh, Bodra. Na se udram panini se obeba okwapem fo asase so dia ade sane ye pese ye fofa ho ma opani ko oma ebeti ase so me decent no mbedi odwane no na se no mbetwa odwa no afei obi ho a oyoko apini botu kwan afei no de ne mebe kire afei no akọ nya yire foforo de ne be kire afei na owo afisiesie bia oba behwe abeka ene ade a enya momunti na edi odwa no ene obi eyi ensa oba beton kwan so bio omo fo omo ba ne ma na ba ni ha na ba wa azonko dia so ba ni ho ba enti sebio with or without you enti omo na ba no maybe ade makada ko ye hu say wo ye this assembly a ahonwa sika ba de ma no de ma assembly bia on to obi de mu nchen obi wo ye assembly kwa status ni assembly a local government structure no wo ye assembly a asen ebia o credit assembly so this a breed district Akwapim sub district we district a thousand across the country and waba municipal municipality so sika akong mabon so eyepe enti Akwapim south Akwapim north municipality nkoko municipal assembly and price municipal assembly munyam so akong masika eyepe ansana waba metropolitan Kumasi metropolitan Takoradi metropolitan Accra metropolitan sika akong masika yepe na ye ko fo no ye wo ne wo ko south and price so ko north e front place and ye wo friend is say ko east abitifi and ye ko west and ko fine eastern so gina price ko south sika dia ma ye say ye fan ko enkonwa ma school fo ntina so no sika ye say de ko KVF ma encrofonia bi public toilet mo nya bi ko no sika ye say de ko ye chip compound no ne de ko police before be go so me hwen crofo be di easter ne de akoma water west for some koto machine say bi anye ne na e be di easter hienso na zoom line for aba say nwura no sa nkenten do a nipa e ba kromesa nkenten bi o ha enti meje mo 10 na meje mo 20 ne e di sika na yesa ne ma we nyina na e be di easter na wie na se be ejina ba bi ejina oma easter ni ho no okoto nkonwa akore sika okosi chip company okore sika na yeta se da bi ya hwe ye bebo ye be say sika no easter ho ene ye charge omo ye ba no oba charge ho okuapini ba ono akotena kwantom oba akropon se oba efie no o dima ko charge no sa da oba vie davi sabe wo kwantom credit ne ba ha ye ni fun betua na nipa dua ba na so wonye no ene na omo ye event organizers no hom na etwe do na ba so na so emrame no monsa ona so bra na oba street carnival street jams ene ne be charge o san say brackets eye duane kroma yemfa fizzles oton sa kroma dada Fabiola oton sa dada yemfa Abrantie Sport Akwapim Grill yemfa Sito Chua oton ne yama dada Emos ton ne yama dada yemfa sample fo nyina yemfa ma mesewa only Jesus can save afibia asamde eto bi e friend no operational permit ma hom yeah enti oti ha in assembly the budget any calculation any projection say menya ebia container nyina menya bia 10 menya bia ba 20 enti oye projection meanwhile omo sport no for akropon ni ba opra form otuaneka wafo bi ohoro glass mu paper ha otuaneka wafa security man ohwe otuaneka paint okro ba ko paint obema niska safu nyina chino na obi free and class friend level 3 what yesim obi free class friend no superb what yesim obi free class friend hwan what yesim and one don go for bo ayi platform anom so sa for ne ba wanyi wanhwe no ne wa be frem no ko arehosam kra ne say e bi akofansa ne bi obi a warehouse and kra de abase ni pe ba enti obobo an ho ko pe bi a fridge kra ko han what twice block ono to ne nsa no e bi a 10 Ghana company na ebia fanso akofo don ko bites o ton 10 Ghana don ko for bam ton 8 cedis ta don ko ton den 8 nin ko ya wa de ko ton den 10 no na ko apem fo ma na omo ho na omo prapra no tuom ka no be de tuom ka
Onu ya sanga be gu. Yes. Enti sa for esasem ni ju musika. Ena odwan so woka nananom frantoma ekoba ene nananom gu nsane ade nyina so esika nje se tasha council na oye na de no so awo behwem no so oju usika content TV station na de be nyina obefa content na no ne no mo twa ne ade nyina be ka na gu TV no mu yi sare na he no tua mai anti ahwe copyright ne hwan dia anyo bi ade sebio bibi be si ha de kaka se ko ese kropon ene ko ese etwa atu etwa biti ni ade enti papa eye dia bone a eye dia Tupebia. I think say going for you must structure it and give a true direction. This is what we are doing. Near here any man number ya or man be found to my prefer Musubia be konechi na ya prapre ho. Kana ya kasa ngwe frame rebi adwira ye ko frame rebi adwira. Enti ovia adwira ni odwira ye dwa ye ho musuo ni ade ko akiri na ne pamra ye so ene hia enye na mabeti na kwa be ma hwani egu abonten ene mutimi kokko green ni yellow ni red ni ade no. Well, if ona wa wofo ajaja say yes ye wo bosu ye won ye ankrofo so kwapin fo ni ye ni, and this is what we want to do. To going forward, Mr. say nananom emma yenya stakeholder meeting sa level 3 no hanya. Yes, they are businessmen o me Ghana former nana me catch the multinational companies be say the whole Ghana abama to me say utimi adwuma fa telco ebia MTN Vodafone no abama to me say utimi ye internet intina mobile phone na use no MTN mobile bia no etina Vodafone mobile bia eji tum na mobile hadia na osube yodwira obetua sika say na aman obaha na so be yodwira dia assembly so no so be jubi because they are mandated by law to generate income and a friend IGF inti ho kwan o say ogisika ewo ko metia ni tua dada otwa no matua ko ya tia ma emo se tua ya tia ma no bracket se tua ya tia ma no ma me se wa Jesus can save ya tia ma no ene boho okoma ya ba ya tia di amai enti oba be na ma 2 days or the over 2 days wa be si wa yi ese eje ena me kan say kropon for my adwuma mu no yemfa de ne ntu omuka. And I think it's about time you sit down. Ko meka bribia me na meka the first year me and this is about 11 years 11 years ago we had 65,000 over. Wow. And me am the idea me mutu idea in buy so they gave it to me on contract me 2 years tell them I'm say me to me bio because you need to charge those people na sika na yen ko fade ko tua zoom la no we ka no yentimi fanto ho ne emfa ofin hu pampro no ofin mu enam ne fa Easter na ho na no nyo mo de enti cultural council ma metumi say I should represent them and assembly so ma me but there boy am say na assembly no resources in terms of human resource almost revenue collectors that enti me I was giving expert advice me na me team market na say me ka do ba bi kra company bi ka sem say wona wo bi enkrofo nani na wo ka say akwapemfo odwira akwa gise and that is say mo kra company nim so mba ha so no mo yen hyehyɛ bi why we relax on it. I will tell you company bi catch me ho say we Eastern say ye ba obi asine ye and say akwapem odwira akwa they know the odwira belongs to akwapem and belongs to the chiefs of the towns na na mo krom na bo kro no ho ban na bo kro no ho ka na yi kro no ho musuo. So I think it's about time we sit down and don't let people take us for granted. Once more idea, make us ask because we are heavy. Because no chambers about for buy any press no or buy any buy and with him. We need to sit down, because it's very beautiful and it come at a cost. Now I handsome boy him say handsome yeka. Or he need to my back, or bet him the pay or him to pay so son ho. Ni I enko kita chinyen or Jessica. No o si so or Jessica. Driver Jessica lukita te Jessica enti ahensam aye kapa papa mafade a mufane ade eno kwa na yenhwe no onzo he biti dwa mo afro se mesremo se me kogunzu aba David te sort or not ho to kodwa mo I'm telling you nananum kodwa mo bi eto because eni se agana kan David president ka say na na ye no hu yaba and don't know any part say wa the things they go through me nananum anante the things that I'm go through or anything to hope and pa now jinchi ana yo fimi krom hinu sa na fade no kra emudru nkaponi ne emegu omunsa na kawa kra ehye ne kokromoti say mudru o hene fa no ho a to da tina nananom panifo na omhu ne mados no
kasa ne obi kita ne nsa no obi kita nsi ɛna fam na ne nyina ye ma ne ye fe na ya ma ne ya bosu na kire identity ni papa ye we must come together and support these things na no o ma ne so okwape he ne me nye atwa ntoma mom o ka so ko mokola na ediche no so mi okwape he ne ko di odwenti na mokola fo ma na asa ne na jeko be masada. I think it's about time we sit down and have a purpose and a direction for this one. Because my way, my so the omo yaba text message me Fabi na yemeto aso. Kobe Randy also watching live. And Otik Frank. Good morning, please. Can the elders sit down and write books about the history of Okoman? And other my Senka teacher chain teach Chami Bequeen. And how is it? Oko. Teacher Bongeko. But say who man Jan is saying. Oshamia Kufu and Nana Sakrofa area Doomfum and Osenka Mubeti Miami Atnase. Near Trust Animal Wing, as I say, but Okoman TV so mechanic saying, if you didn't be aba, it so but in your bedroom cry, nobody come and share face. Second face near the Becquabonte neighbor. The way I said, Nanquan as a baby. Now you record winning Nara. Manus say, you record a documentia. Anka ebe fa pa na no be na type document ni bi can we come together and that's the na ye o say ade ko sekufu woni ka se ne documents in the bureau so per se o update na ni na ye consolidate ba ko dia fine if you say me de na ne me hu ne say e say document bi a ho bi ayeka de ba ne kan ni nyina bom ba ko obi chire obi book obi chire ona bi abakwa sama oyo de to ne ya wo ye ti yeta sini nyina ye betumi de abom ne sese fan sese kwa fan sese kwa o de akọ if ta sa wo hwa amana ma adwinim ne amana na me bisa na o kire ma na o hwa amana ya ubetumi aye sa amana me be kam fidi a kire ye mfisa na me kropon ofi bi ne o ngato be bi ata asaka koduma asan ti ho wo se wo ba pe no aba ebusuan pem tina we se wa ba wa well I saw them ko tell us how him bromo so san brom se be bia mo na mo ya san brom le nko abera well o ba sa yo me na tina ase hu se me ya na wo me ya nso bu won sa ofino ani sika maya obeka se we si dang na mo kwa fichiri za na wako emiye mu no tini oya na se otena so no togwa no fere obusuya ne nyana otena se da na nipa no do nti mpanyin fa nche ene wore sere se ifina loko obeten fim na mom obi abunu so nti ifina mo nkom adan na de obi ankom wan se ne akoba no share sa kanan no de to no twa so gwan wo nyina tenti nkonwa dan de obi anya den nwirem na no asasana nan ono ba wa beye na aye den asasa sakrem kakra sakrem nti amane ni bi baby etumi ye den sakrem yo nyoma sakra bra yenyina eja atum se ne senti en sakra say amane nankasa no ensakra onamu enyin na ebreni dru na na esefata no o wet se ne na ewramfu mu ka se o se ade adanakwa bae no ne mebi wo ma de ho abasobo be ma no te se okwape ne nsra hwei na o se ohin bia no ho de na kwa mfori okona hemachi na kwa mfori de ne ya hemana ayre bechi na osini ba bia so nko hwei medam ne ya de ne ne mti wo abate monsare ni kitikiti yan tama yan ano ntotare yebe puye no anene jerese bansra hwe obetina se de nkomo no kwere ne na wan ano obede wan nkoma monka ho bi ovia okwa na dan kwa de oba wan kwa na achi na mo me am so tena ase hu se apart from se wo su ne hwe ni wobiem nti me de ba frem okwa ebien de sa nan no ma fere na etim aya de no nso aya na odwira ba kwa nipa kora hwehwe na mo potam nipa hwehwe ne hu wa enne
abeka na wonde bia mekase enye amani oye nti ohina open no besra wo nti so be ufi no no kire wa ama menye biribia na ohina amami fi sansa Okoman panene doso yeah ena enye Okoman panene gwa ena da meka chese so te ya na so se ade ya ono se debi obiade oguda mekọ Okoman FM na makwasra wo mo be hwehwe asese gwa asi bebi na ne ya munye Okoman oba nana yande ya fine aya fum no kwasa open masem mpe wasem wakame agum na yesa mpe wasem mu be no ma se ho akasa kire obene chirefo ya enti ode Matias kasa tro no chirefo tena Matias efse me pese da achibi ya ma Okoman panyin tena ase ne yakoka chire wonsi modin ne ya afem na wo hede hiram wonya hiram wi ambo ze Okoman fu osoro won no na de sa ukoye interview no se ye o chire na wa nchire na ho nya wasa we for but you to aso I say we need to say bit match on woman now any questions to say good morning to your panel watch you live from Happy Entertainment okay that's a Manfi from Manfi yo good morning thank you very much and Samuel Amponsa Pebinyampons good morning KB Mr. KB and to your panelists all right good morning to you Nana Kosia Champoma say watching live from Ahuri I say God bless you elders Joyce Asante Ado was a good morning Nana Bakuma no be so charge just Asante Ado so charge and Samuel Amponsa Pebinyampons it's very terrible it's very terrible I always think about it we will get responsible men and women who is going to be the next leaders of our time and country. Sometimes, something should be done soon. Also, can say, "Oh, mabuna." Obisa say, "Inti mabuni." Ebenya daachia kandifubi womu. Amanyo 4, mrashebe jwa 4, doctor 4 ni ade. When you omu yo muhuya, nrashisha ne niema no mu jena. When you were making your submission, we hear some statement. We now say the youth of Ghana, no, energetic, very energetic. But the most important thing is that we should channel our energy into something profitable, profitable and positive. Positive. Yeah. You say no. I said now, biara hinges on sexuality. Bibia ko sex and everything radio is about to me if you ask me any power home ye ni so ne ba bia ye dan this say no se Yakobon Kasa kra mpo am serious na ye ni ye be serious no because say na wokan just the immorality and the impudence of it. People don't care. They don't. Enti me dear me bompa say me na me run am run say enti my dear enkolai ebe do gen akopie num ne ade say da ma bia because who say they are on the loose. And I know say yam on say ombeti asem keke na but say the obanya besides obi free ncha ko school kakra ne adams well na no ye call latte koye interview ayeba you do Benku secondary school anymore. Na often be the car, taxi, private, fan call any be. As my question kinds, the correct kind is say, person clan, a war, Yamakwe, no my fan or better. I can't do dra, cause no more on my quine Yauda. Was ye into a better stand down for 10 idea do dra, but I often be swaging them. I didn't walk when you said, my family bear, into we are West now, can be seeing uncle. Ye nipa de and Shandy and so, man and yan hunt as when you do baby. And sakra pa bet ne bia ba udu ba bia pa bet to be fia benom enti be kwanam kwa mo bia kopo ni waku ato atwene ana na so be to bo ase na wanyi na namfo aba won chen na waku fridge ma yi na matena wanom option but the amorous relationships so the immorality of the society but I think it shouldn't be a cropon it shouldn't be a quapim it is not our portion but for because of that we are not able to meet standards. Because of that, and we are not able to meet standards. If we are not able to meet standards, what do? We will lower the standards. Okay, but when you say, I'm say a buying. Me can't buy a me can't MPP a buying, and I mean can say a buying. Ghana for any and buying area. It has over and show my yana. A certain electoral area to about the assembly member. No man, assembly member to me. On our papi to Mune, Kofi Bampum say, on a boncourt in assembly and coach na ya name. Assembly no hole in a man for no dear.
ɛna saa assembly members na koyi obi a friend MC ana DC etu han hye na aban no ɛyɛ timamufo ɛto aban ne dia yeah okay adan na aban ne sigine say human right obroni for human rights materials ya na no mo ntiti titi ye we are people obana oti ase aye want titi kan no obi ba obi ba and no ko fruit teacher ni kwa ko bobi akoda ba na man beba school ma say ni human right na benya ekuo bi so here child right human right when I be gina mu na awfo edin hwe o che ma be twa so dade o child right of no kwa na mani ge won ho pa if say all can child right all can okay wo ba se nso dia on kase wo be siesie na ma wo ko ten so say abofra no ne right na me tell you ama na wo be left me tell you ama right come with responsibilities adibia me hu mprempren wo Ghana ha na ya ye osuye hu ntira so ya me nyae kana hwe utu kwan a sa right na wo kan hwe omen bi ti say America o freedom ba o limit freedom zgarate aye nyina ya toyi so no so koto zgarate to America abantem so o be yi wo card na wa slot in na o qualifier zgarate won atonga ma okay one na America abantem so wo hia sebi obruni a wa yi no kwatere se na ye ya na no that's not what you crying da bia make say ye wo ba bia blacks ne wo kakra na wan mix wo fa awon Ghana fona to wo sokoko mbe every state bi wo ho but won yesa abofra wo nya mfirisia dunsia dunanko dunsia no ofi school ba okoye adwuma no nya kakra hye de kotokum ya haden entisa wo prepare abofra for the future Britain for them na beautiful what export they import human brain London who say we are good in computer no be for full country not what go and help the country to build and then na ye me mbu wor kire wo say human right edu bre so mangana parliament this was wori jaw omenyi ama hemfo na hemfo every area bia they should be empowered again yes ekwapem for the yemreni young titiwini untimi akotra ba bifoforo me call demonstration me ba wo demonstration PTA meeting ase wo se chiche ne ntia abofra se me berman wo ha na PTA chairman wo ha obeka kiro me se me ba yemfo so a teacher ni shada bodema untu money man na me man kasa be frame ma be bodema wo school dem ho the whole assembly ground na ma she on me the man ko jam be scapegoat na ma hwe mre wo Ghana ha na me bedi so Obama sama tie me be dem fom so na wo ma tie the me ba berma wo friend Mr. Okoman wo school ho because onim say me mentority muade because me pese me ba na be nan no obeyam from subi na ehun twa kana bawo so watine ba ye look abakoma Jimmy phone obesa sebi benga di sebi benga di so ofi be mu ehina ba abakoma Jimmy phone won say want to man ni two no want to man tie ne ba debi esa oban na ma o ye a true replica of you me man to equip some that you want extra some papa na kire me until they think say I'm passing something on from my father to them and it should be quality and I think it's about time yeah, betnas nenya politicians are omukotna ho ne be ko omubotom no omutun. I think we must have a direction as a people. Ghana for daddy send your person wo ye because they are going to compete with other people around the world. Meanwhile, we are under resourced in certain things. And then we share a mobun bi ni omo trousers did that what's it mean bets bonipa no. Na ayi say esu ja o support na show no esu umani yi na eno kire. Na what is this? Mesi ko ya ponkrofo ma o Easter enema sound o ya de be ye enti ya mankrofo me said that beautiful kwantifansan ke yebebo dwa saafo nyina ma edwa bonase o dabio no omo mate o mukura so ko apehene tefa na omo so tefa yo ni atene se odwira no significant baako na se odwira wo mfa so baako tete no odwira da yawda anka mema de twam anka benwu se wori jawari wo ofi beberemu e wo krom ha ana e kwapem kru a ye di odwira mu ene de sabre no na
Abananti bi ehio obebum bi wo kwan ho a na wofu akọ bisa na asedi ne ho asi wakata ne ho asie eno yɛ nti sɛ bio nei sɛ ne nam nua ɔkyerefo kapɔn rekan primbring aware ye ni ho bio because I sex me shia wo kwan wana se bi me ja me ho na ati sɛ ɛyɛ adwuma nti odua no significant pa ko a saambro no obi shia no dɔfo saambro na asɛm bi wabusuam kra wɔhwɛ kan ni ho bibio ayɛ for the youth uhu na won asua yɛ ngabɔse asua sa ne ayɛte wokaka wo sɛ human right asɛfem hwɛ sɛ yes odua no the significance in say it stands for purification. Na ya purify ewie na wasan di fi mo masamba aba ka ene nti na to say etwa odua na yi ana say etwa odua na yi asi ye di na nsifem me de me ne ame pese ya na me pese ya na se mpanyin no na sese ya tenase na ya kire se saadi ya nhwehwe wo na me ntwa no nti yeti kroma yesi ya woda okwapene so ne ne krom akropo hande oni abroduane no etim se ebi te ha ontimi a kokotena brew ho de obetimi adi bayira na bayira from aye se na brew utu market wo brew ne gu ho okwapene se me hade emma me ha eti papa ne se me kro akropo na empo no ade eden se okwapene hyemra na one nananom wing chiefs nyina ahia na mo hye na mo jutumu dia it cut across the whole of was me odwade ude odwade ba pia me pet this type of dressing oba training the tuntum betima bon se ne ope na sa koko green way no ye mpese bibi be capture na call international this is not our culture. We don't want it like that. I don't wish o shata there so hey they say human right Missy human right yanti human right Missy osua hu ntahwe ana meka se wo hwe amanone ne ye ha wo ye na ye na ye pick one den abeka yende no yan ne ye se no yan de no wonshi obroni asebi onko bicha obe short eyi jino ho kwato so se ne yan ye wo enwo ye mem ha yi na nei hwe susha wonomi miswa no minim se indianfo nkwakora ene wo mmere wana enkaboka brigade nsen ehona me hu bi edikan ho abatena no wo kura wonja buru kakra na wo de atom ne wo adna wonom no enye ne sa koke num ni wi haban na wo de fan wonom no wo special helps wo de guard na wo ne strengthen won ene yana dwunse ade ba ko ya me hu ina no joda me se femi Okoman inhale super glue. It's a glue super glue. I am saying Okapini ba minimum or hell super glue. Na bisa ni say then how also now they more time make him say time make him San ka je mi say me time make na see I do it there serious na me choose say na ma bia no counting e enche no enche na ya dan aja they don't care about it now you see because umu enkwa emu edna one more seat belt na onya center your chances are very lean te obu nkwa na obu seat belt o chances are very high to survive upi moto also one helmet your chances are very lean in case of any emergency enti so one mu enquiry mu enti ne okay omo mu nkwa na enti say obi mu bibia let's say no ma nkwa nyakopon ma nkwa o mu nkwa nyakopon de ama no say eyade eyede esombo enti what do you expect ebi say you say because o mnyasi kan na de chino mawu kro mo pe enti nyama hodo akoda ho mo brother o so be da bensi mu akoda ho mo brother o so be da Range Rover mu akoda ho mo brother enti enene ni pakum ne nyama basa etu ntwa but I think say I was a buy no sorry say no ya ekone say e wa batete ho na me reka say bi say won say mpanifo ka say ahwenepan kasa ankrom ne deda ni patitru ni ade no o me din boko no me nam street say bibi isi a na o ma no papa fa ka free crab say me baba ha wa be wu ka bo no say bi o be hu mobrofo be gina enso o mo na ma krokoko me ka asem bi mi se sebi mpanga du yasa
ehia fo man asebi mpenga duasa yen yire fi baby ayefi ni ye ne hwe nipa ba wo ba ye wo ba de jani ade minye ni sebi mpenga duasa wo skani baby ba ye sare we yen ehia fo me yara ana ye yasa ne me we tia yen angasa ye ho onipa hu nyansa se ana da bia me ka sa me ma se hwe ohin David pa no da wuram ana ye onyankopon ko yi ni fi wuram ba fie na ja no nyam mera no be hye no nyam to obo dadoa na wo se de biara Bible mai dia dan se de bi ohin fi no ko hwe dadoa no na atare fi na no hye no de aboda ho kai baby ofi enchanka bibrim ha ni di to mangana the youth of today ye be kai baby ayefi ni ya hwe ye ne mfifiri na yan awu ti won wire mu di yan ko school sa da ye meyi won fi ahun hia na wo mu ne menya no nyam se ma wo radio ya tie ha yo wa ya doma command radio ya twe sebi na ye ne dia no se wontia wo fa asem e na won fa bibiansi ani so no ye ne ya kan bia nka so kama batana kasa no bi ene we ya ban ha ba ho yo so we tumi en bro ni pa 2 pe wa ha na obosom otua won ka 1 city na so ni pa na yo kronfo so ni pan sabe kona no enu nkua no osoro onye ni da so se me ko ba bi mpo ye odwira mu ya mankasa mi phone kura wo fai okobara fai wa sa what ase ndi wo ba na wo okura 3 cities oso ya pa wo pa no wonkranga na kumase ana ba bia no nya scan be 200 cities kutuku no fro ka be di kurum hanama na so dey ma fro no to aso no so dey say adwuma no to ya because and I'm saying glue say dey wo he glue ebinum kura say ebinum church table banana not you see how ba ko a me ba mo hu ye say you see me nkase me kromu eye holy town dabi you see how how pa but I think say the even the ghettos those are sprang up na mabun ba say omne ni da so bi yes that day ye call adukroma ye ba no be point ababa we say ababa we onum no bia obi ase bi no boni bia bi na msigina obe mre ka say ready to say ye na hwe na nini ade a che say am say oh you nice girl e dey any how pa no hu ba bia me free edibo am say na we we school or say am we school afras na we say o say ye na akabi enye nam so say so bo modie na to aso nurse ana we kopama de ana say hairdresser e be fatao na de na o ye o say so na say machine get to be da o wa ananye wa no jina na mention was Debbie when I say as wajiatum nam look e dey na ma o yes sir inti eneka oh smallish girl we eneka say look uja bibia o be ha shoe factory o mu fa ni pepe power polish shoe yen fa number ma yen new number when ya bre a nanti ko okwaso we Mr. Corey ana Mr. Jeff okukasa pa o betimi aboa na o so usia Okoman Kasa bi no mo ka se bra enti ya anyi no ma se be frɛ no so ani abre so open sakra ya ko obekɔ ofa from free akugo house da wu ho a menkai ho ba ko obekɔ abekɔ koduru na wonya bibia ye na application kura no aso kɔ a o defa okɔpɛ so okɔ ye so nkɔ ye menti ye de but I won't say emabun na no ma mi betna that of education o se ne kwada 12 age na e di wi tofi oh and yes my brother so be ton and an buffer no say tofi normal in the Tamco school no any na dan for GBS in college nyina yes enti what are we doing to ourselves enti abraboy just about a need 2-3 minutes be pay. What I've been saying is mebu work yapim ha no en say abrabon ne say wa sha atare na nam krom wa sha atare pa na nam krom say abrabon na nin boy say wa sha atare na nam krom onim say biribi wo abrabon na chi na sometimes me hu say woni anisuade hu bi say wo anisuade hu bi say daachi me pese me yeyi daachi me pese me yeyi a wo bo ho bra na say unni say anisuade hu na ebe den ebe den ehu na me driver ibenya me tiri ibenya say eh abrabo ehu de bi America say yen standards say wo ho no ye be low one we need to at times come now you see lower standards no it's not say the people that are coming will not meet the standards me ni so watch intiana me ra ehu papa
nyame ko so eye hu na asset time bomb so ehu kakranwe emabu no ebesei drugs ne besei wo mo ena no me ba ya recorda hospital odwoi mu a na mto abrante bi ho na ono ade nkomo bae na otwetwe ni mu ni ade anti we na okase wa nom cocaine na free 2001 afia wo jabe na nsa no ntimi na no timi awani jena wasi no obebre ba o miawani na ofamu a e masa nkwa na ka nyina wani nka ngusuda eye bre na abebre from 2000 to 2021 de just wakobi tini padua na na deda na ene wo jaye nti withdrawal syndrome ne bi no enti fa branch fe se wutie enti unyini se o maame ne wabusuafo ne de ombetete hwe wa mkra wunya ne onyam bi we ye de sound engineer one de adwuma bebreo one be frɛ adwuma mu na sika crowd be to cocaine ni adi kra wadwe sika resources na please try enti me yepna me yese obi ne me kasa me ne nurse ne kasa me yepos bachana o kasa bi kire me wutum say he needs company, he needs counsel. Unfortunately na no maame ne kwans na o kasa asna chem ka would have advised o ma say me woni ne boa no to doctor ne ba na o say duane kama no ma fini nyina na makoja me nan na me wani we from free hwe na say we ya babu ne kasa start ya on ti ase u call me u withdraw kekehwe na ese u phone no ma so ma meji u phone no free so na obi a ona so kita u phone na say o pay from ma kan say na phone na be say abe hawadwen se bra yenko onye guy onye say hey nana ehu papa hey ya be shio be bumbia na obebia na anu ya tuntuntuntu wana ntina ya de ne wanza na tuntum pe ne wa say yes nana ehu we me de me say ye betumi asa chef baby nana e ka say me say nana kufu ene de cabanis lit baya and be enfi ase ni akwapem ye ma me boss bochema ye ranto kisid o se ye nhwe ma won se ye mpene ene ya betina hey ye no mo abebo busua ne sa enti kakra nse betimi edi aboa nanom ne bi ni radio ya de akonya ye mpene rewo mena na ka kire me se kan titi bremu no santi bremu no wo sho ba poto a yekuni kire wo ya be force bra no ko na aba ne da ho a abrafo kita se kanja ne ade so ade tin you obedi ohini bi atem enti wani ma na ne ebi oba ne enti na obia rewo papa na yewra wase ade ko se kofu otoso am yesa na kopon bo na ne masia youth empowerment eni sane ma we nyina na wo se yewe ye kromo hini bi na we afiko jane price so hini bi na we afiko jane sakwa da sakomasi usunko school obo ma no ati akom no ska ko so yande ni jane ojina na ochire no enti eto mu no kokomfo kokom otukosu na bone da ho a ka you better kan na paper da on paint bo ka wa paper da no ni ochire no enti you can imagine sakwa da school going age osa wabusu and force osa koma fa se fan bra so you know to me abosu mo kro manya so hene dia obo mathematics ko school kana mo fa no ko school no ko so yande. I think it's about time we look at it. Your mark on for ho eye nkunyan ho ade ebusua bi ho a omoso so asa ade no na no meso okwapen na nkunyan mi se me timamu ni me friends meso enye madwuma no enti obia ne na no maya eye eniom se we na oman no anasa busua na yini se onhwe na nanom nkunyan minimum akonfo bi kom ko school ba ko na data fo hene ne ba oko school a ne kro yewra agusu hwe na ho konfo o University of Ghana. Thank you. Akonfo bebre akoko school ene o menti ni nyina ene ma esi ehwe so kwa pen say me akonfo akwada school going age onko school bosun man kwai o hene no bosun kasa bosun beti you o hene kwa ne kasa say bema unim ya kade ne ani ma nwa kwa sakura ne ko school na de obi a onyu ebe ya dwuma na se jani saadia enie asa ba kon so e ha wadwen ba kon ne se mrante na wodi ahemfo achi no wo soma ahemfo wodi ahemfo achi no bebre na school ta sei en won e di ahemfo achi won a eboboma bebre na school ta sei
ya say obedi na no machi obedi work and the bomb na chi ya school nu kura won hwe so no wa de won akona say I was want to say you see all the actually no you ku dwan wanya bi akowe you twa ntoma kura wanya bi o me ba hene nchen ya G5 Ghana omu onya no makwa free hello Mr. Dufum o chefu ni o chefu want to say you na me say me ka say ayi me dan kan ade anana ho donti no de bia 2 million bia tuma ma no ana oba ya no ko jemi number na ebia me from bibinia no nana see these are the things and your mom be exposed to sika ena sika de unya eye ma ne nsa enti wo wibi ense ko nya na free ahimfie ewe ena ema so onya ono henanam eni yese ne saka wafo boys yese ma aba no kwa saka wafo no kra chen o ma teacher fo ne o ma ebo bra ne o ma enti ne ono henanam kra de ene na awu this are near mass e o ken da ma bia no e se ono hwe unya education ka boy be friend kwa santi kroma yese o pharmacy the whole Ghana pharmaceutical on the pharmaceutical council yes okita you know born twene ha or fonton from near the ha or farm and somewhere. Thank you. Now ye nhyesen ka ya word an omra no menyan ayi ni bi ayi ni bi so ana no ko e friend an kasa ha no anyesem bi o kikagu ha no aso e crash ni pa o pa o lawyer so kan. Thank you. Me papa me nua papa sare yeso kita ntwene na onyan ha akware no ebe osesini na no omo ye ajikankojo so because baby maduru de entiri manye mo ogina mu sabata kari ni kania dikita to tinten omo shedan mu ya mamra nyina o shedan mu bi aso mu pie one was I think it's about time ye behwe na ye paja niamam na ye yensa ebe ya maya na eka papa sare ne ni opoku entiri ma ne ma mi asema anka ne nyina ate kasa anka me ko ni nka me de bi pia and never shoe factory near there enti enkoda na enya bika opoku ne papa sare ho ne ekoye ni ma no ne me hu ne se ahemfo na ni ma sem carry weight na ban hwe aban wo na wa hyehye mara wo koro na so na ade bia bet wo kan kwa ha wo se ha ye wa fen le no go area wo de won kan bofra na asam won nya se na wo fo no kwa hye yemba na abofra ni betu so nyima na wa ba kire me se mon intin what ya say na odeko ya ti say what the 2 million na nanom na kasa trans ni aya hyehye ni abofra nko suku ase wanye sa ase ahemfu so enne no dodo na jaja ho ama esan se ope aban ho amwa ne aban anim nyamunti onkoka se ahemfu nye politics no ye ti se ebi declare kansem da metawechi waya de ama me wo de me no ne da I think say bo won aboding ni ade de I say assembly member aba omotu ye se nye partisan one nana omokoto aba ya muhunu se MPP fo ni NDC fo ni ene emram why are we lying to ourselves? And yes, any monto abamunye posta ni na monto abane hu ze ni MPP ni NDC ni prekwe. Me ma wo exam me papa no mo ye ntafo. Me papa no mo ntafo. Nana ofori ajeman abetifin hene. Yes. Abetifin hene nana. Wow. Me nana bere ma no ya de bi. Me papa no wo ye ntafo. Na ata pe hene no meja bedi ad. Me nana bere ma bedi ad pe ono soro yi. Sana otongwi ndu be twa ohene ba no yiwu obehwe no na we twa brodi nkom ngrofu nyina moa ngrofu doko dabo nwan wia na adoso na mena na bere ma shemra so wo ba kirew odo be scapegoat odo be twa dua no enkomra no ono ane ba ata na wo kire no wonim na ahemfi kukuya ewo honom no ase na ata de roba shimu na mu na wi ni wo na otong me nipa na nipa de yesa abonen mene na kire no na mene na ba price ye onua hihye no de ba wo kire wo fa nkwa fiase mfrisi adu na koso maban na koso nyansa e kire no o de ne ba no koi sabre no na me papa pen no enya akra academy fo acho na wore man scholarship atano mana me kachira sabe no oko ni jail yo nti opai
na ɔkɔɛ no ɔkɔsakrai ɛwɔ hɔ 2 years later no come back to his senses ɛma prison ne panyin no wɔdani no prison officer de no kɔ ɔno ne papa akura so wɔ daa nti weekend papa no rekɔ daa na ɔde ne kɔ ɔkɔdɔ ne papa kɔ ase no nyɛ sika na me papa yi to guan na ɔka kyerɛ papa no sɛ ɔhu sɛ ha ɔwɔ no na abrabɔ no sɛi nti ɔmfa no kɔ manager no nkɔpa no agya kyɛw ɛna papa no yɛ yaa na wogyaa me papa kumaa no ne me papa yi ne kumaa baako a na ɔka wɔn wɔnyɛ kwafo ɔno nyɛ kwani wɔde no kɔ me papa sɛ da mene na hu ne ba no sɛ waba ɔtwitio ɔsɛ me wobere no nso yɛ mfirihyia bie mpɛ wobɛguan afuo nso ɔsan de no reyɛ akɔ wɔgyina saa sɛ bisina nka wɔ sɛ wobɛtumi nana bɛrima ɛfisɛ me papa no mo no wɔkɔ wɔn pɛ tawia no pɛ na yere no fii mu but mene na de ne nan sii fam bisa sɛ nnɛ me papa no ɔyɛ den wɔka obi a onim surgery hernia operation the whole ɔyɛ black the whole Canada ɔyɛ number 1 ɔpa nipa no no wɔn bɔ so ɔbra pii awu ɔpaake na firi a pii kɔ ahoro na afiri ho srɛ na de na da bi ɔka sɛ onya nteɛ so no mɛgya teɛ me na mɛgya teɛ me nka mentia anka ma yɛ sɛ yi no nti ɛsɛ sɛ awofo miatan de wɔn de ntama bɔ wɔn yam na ohuru gyina ɛfiri sɛ de bia meka se ɔbea no de ne ba kɔ school ɛgya wote ha yi wafifie o wagya mama wɔ fie na ɔno akɔgyina kwan no de abɔfra no akɔ school sɛnea daakye wofifiri ɛna wobrɛ ɛnyɛ kwa fa abɔfra no na nnɛ awofo agya wɔn ma hwɛ yɛte yɛ mprempren awofo no bi tumi gyaa wɔn ma sɛ wɔnkɔ abɔnten wɔnkɔpɛ sika mmara kɔfa sika ne he yo wɔfa sika no wɔ he ɔba ne ma wo sika adwuma bɛɛ na ɔyɛ so na eyi dan na wɔreka ne ba asɛm a wodu ɔbododo wodu yɛ obusufu obiara bɛɛ nye na nyɛ saa na wɔde tew yɛ no nti ɛyɛ sɛ awofo de wɔn ntama bɔ wɔn yam na wɔtae akyikyafo akyi yie na kan no wankɔ sukuu a ma sɛ sare obɛfi sukuu abɛ fie abɛkyerɛ wakɔ na ma ɔbɛbɔ wo no wobɛhu sɛ yes na ɛkan no tikyafoɔ no tumi no ɛsɛ tikyafoɔ nsoso akɔyɛ akyekyerɛ wɔn nsa agu wɔn akyi makɔ sukuu meyɛ teacher ni makɔkyerɛ ma deɛ bosom so magye makatua obi ɛpɛ yɛdie kan no wobɛkɔ no yɛ people teacher a wɔnkɔ nteteɛ ɛnso so na adwuma no ɔyɛ no ɔyɛ ne sɛneɛ nyamedwuma asɛ ɔyɛ ama biribi papa bɛfiri mu aba ɛnɛ deɛ miwura ɛnyɛ aban mmara a wahyɛ ama kyikyɛni sɛ nyusu abaa wɔ school no ɛno kan bi o na akyekyɛkyitafo no hwɛ asɛm bi sii wɔ akuapem kuro baako a mewɔ nti obroni na adwo sɛ ɔbɛhye abibifoɔ ase ne yɛso yɛgyagya yɛ ho ɛna ɔde ne right ne nneɛma ba yɛ so hwɛ mebisa asɛm bi mebisa saa asɛm da wokɔ Cape Coast Castle baabi a na wakyere nkoa no gu no na wɔda fam wɔ soro no na chapel na yɛ Anglican church na onyankopɔn bɛn na wɔsom no bi gu ebi ti bia pampu na onyankopɔn na ɛhɔ yɛ Anglican church na onyankopɔn bɛn na wɔsom no saa abrɛ no na wakyere wo yɔnko nipa na wɔyɛ na yɛyɛ ade wɔ fam hɔ ɔnhu awia ɔnhu han ɔnhu nya hwee na mo sɛ mo te soro hɔ mo sɛ mo som nya onyankopɔn bɛn na wɔsom no na wokɔ ɛhɔ a ne ɛkyerɛ governor ne bedroom a ne kɛseɛ bɛɛ sɛ ɔkɔma ha nyinaa ne ɛkyerɛ sɛ ha ne hall ɔyɛ meeting ɛne ade ne baabi a ne bedroom ne adeɛ a ɛbɛkyerɛ wɔ a na baabi a na nnipa mpempem gu wɔ fam hɔ na ɔbaabi a condemn cell condemn a yɛde kɔhyɛ hɔ a ɛhɔ tenten bɛyɛ sɛ table yi ase table yi a mete anim yi n'ase ɛmu nto wokɔ wokuma mu saa no onipa kadu akɔhyɛ mu nti wobɛkuma mu ahyɛ mu saa I think say yɛhwɛ test nkurɔfoɔ de aba nkurɔfoɔ di na yɛ n'akyi ɔsɛ apele 1 ɔsɛ good morning please I support 200% if Okwapema will bring these rules back in Akropɔn Okwapem ɔsɛ Okwapema bɛtena ase na ɔde saa mmerɛ ne nhyehyɛ nyinaa ba
ono de otachi 100% no ya apele one na odi aba on ayo hey so or say death graduated SHS students need to be talked to because some of them smoke weed and something need to be done about say and nkwada wi school no na yes 12 years for do enum AD with of the we yes just were graduate or say my one mamu wa mu VSS no ene sebe marijuana ne de on fa nye hwe na woka ho asema kire senti bibi enye bibi fa ho or say our respect as a kwapim is going down or say ne ye ene mo bosu ene mu bu a mo wo se kwapim fo no sama nka ho na man ka mo ho a ene na etoje mo a or say eko kra eno eye Samuel and Ponsape Binyampon or say bars and sports need to be restricted about certain things that they do and what they sell to people. We know they want money, but we need to be careful. Say ba ne bano wumso mu pesca de say nananu do mani di niemo mu tomachi ene wumso mu pesca na niemo mu ton microphone ye bi omo ye niema omo promote no say nananu do mani edi akire edu odwane ne metete sa na no kan wazami we say we need our respect as our Kwapin people again. We say obuo ni die ni ye ne wona say nananu kaka ne mesi ani na managina ECP na ECP ankasa eno kan wasem no we say my name is Maso watching live Akropon I say yeah dear pa you are doing good work to Oguso awo we say I am glad it's Kondia watching from Cape Coast we also jina Cape Coast Ogwai Kotokraba no jina ene ohe ochefo we so Cape Coast ohe den every mountain and we so say let's go as the real Kwap man let's unite and fight for our town so Kwap man mo nyina fanka bo mom na muntimenko na ne mantimi yepe fe we say those selling those hard drugs need to talk to or some turn boni adene say no kasa na say chichire wo mo and on so dem because they need to be spoken to or be arrested if possible and Sabonyampon yeah some of the elderly people in there is a reason they can't advise the young and some of them support the young ones and push them to do what's wrong smoking you say empaniphone be brain so just here na omo pia mo bu no say konum tawa konum wi na bra biko jam ntokwa pasabasa ni ade bebo mo ba say ni nyina aka ho na ama no akobasa no Mark Williams Baffour God bless you boss we have lost the beauty of our culture and Akopon who should we blame say nei Akopon shine na ohwe culture ni amambre ni amane ni ade kan ya ayekofomia yefa so bo ne mo hwan eno na ne oka ho asem no yemwe phone line be time this be na bia no bi obi ono so beka 11:29 was 11:30 anisa the next 30 minutes wrap up and ne obetimi afre 0270191971 0270191971 now so baby ba ku bi apese de count na o de account kama eno na ede ho amane baba enti ye ka o se Acro Farms nkoko no de aba o se o pebia 18 Ghana cedis pe no abeje ba ko na onso so odrechi wabre na omode ade ayayi majan fum de mene wo business be se echi ka ho asem na yehwe ho nsama yebeka enana nsuro ene wode cockroach aba eno so kokonini wabo mu pande nti Marex HB1 Gamboro ena Farpox udru apasare a wotra doswa ene Acro Farms no ho yinkoko papa na wakojibi na so odi atwa num 0245187871 0245187871 na onimpani adinkita ho chance ko nkoma ye maame Frema Opare ye chief of staff maame akoso Frema Opare das enra wo hye no nyam obansra ba hwe Okoman radio me ya de munwamani na program be na mo ye chekere ni nyina omanfo oso Okoman tankers no ho tankers no mo nyina enkoso nya adwuma ente ye be hyemkena ye wradun fum so aka say ha na enananom de anom ya na tankers nya de hwe say empotem de bia me ka say na me metena ha me bia me ba ha na me nua bi ko PC sabe na PTC na me se krobe na mpotem won say to krobia ya kam semen to krobia ko fe nia bia o etu de say mpefi mfutro kra nwa kra mpesem de wura mu fie na na de ba ne say ente Okoman tankers ye be hyemkena na nananom edo mo kra mpo rep aka ho tankers won so aka ho na prosifo aka ho ni akohwe eniema hodo a eko no na edunkuta eno eye na no e bai akohwe ayi odise adware ama Mandela market foi
ɛho ka aba na ano yɛkɔ clinic ɛho ka aba clinic no so ɛnkyɛnse na ate ne nya ho ka aba ɛwɔ sɛ ɛta we ne nneɛma ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ na ɛtumi ne kakra ne ɛkɔ anim enti yɛbɛ wobɛtumi afrɛ 0270191971 wowɔ pɛ sɛ wobɛfrɛ a wobɛtumi afrɛ nana ayi wohwɛ ayi ahwere ase a yɛsɛ mu di no na wɔtwe mmienu ana na wɔtwe abien saa na ɛbɛka no ɛho asɛm te sɛ kyɛkyerɛ mu kakra ade nti na ana wɔfa ase di no na wɔhwɛ a ɔfa bɛdi no na wɔtwe mmienu ɔfa nyɛ small yo wɔfa na sɛnea mɛde kan aka no dwira no sɛ yɛwura okuapehene wie a wede wadaroma mentwa no ma memfɔ frɛfo wadaroma de no baabi afrɛfi meba yɛ try sɛ yɛbɛfa ɔfrɛfo yi na yɛde ampakyɛ wode no baabi afrɛfi ayɛfɛ no kɔgye mantom kata firi ɛkuropɔn piapem new road ɔpɔre theatre wadaroma yɛtie o ntiantia mu okay yɛtitia me sɛ youth no bɛtumi agyina ne nyinaa gyina ɔman ne mpanimfoɔ no so ana sɛ abɔfra nso bɛsi a ɔsɛe fifie ɛdi sɛ ɛdi ɛho gyina na mpafotuo no nso sɛ ne ɛbɛhyɛ ama youth no a ɔman ne bɛtumi atu mpɔn ama yɛn paa yɛwura wo so yɛda wase wadaroma wonya kwanya na waka ne ntiantia no bi so anya bi aka mpakyɛ wobɛlow radio no kakra ama yɛn na wodi no baabi afrɛfi hello maroon wodi no baabi afrɛfi mede papa wɔ kɔmefrɛfi ɛkɔpɔn yo wadaroma yɛtie mo program ɛfa mo fa ɛtete wɔn ho asɛm no mani agye ho papaapa na yɛn mbra bebree sɛnea mo ka no ɛno na ɛhaw kakra aboforo nnim aguare onim adetɔ onim hwee wohyɛ ne right ne a ne yɛ ma me nkyerɛ no kwan wɔmfa so bible ka kyerɛ yɛn sɛ monkyerɛ mofra no kwan a wɔmfa so na sɛ wonyaa woremfi ho meba meyɛkuafo mekɔafum a wo sɛ meba nkɔ bi ɛnyɛ school time na mede mba bɛkɔafum na mmom memmerɛ da mekɔafum a wode m'akyi na ɔhwɛ sɛ na msi to dane ɛne ghanafo sɛrɛ adwuma obroni ma yɛ ne yɛnya adwuma ne yɛkudɔ ɛno na yɛde hwɛ yɛn ho hwɛ yɛn mma ama birim adu baabi a ɛsi do nana ɔyɛde wadaroma yɛbɛda ase ntiantiam na obi so anya bi aka wadaroma ɔde ne baabi afrɛfi ɔfɛ me kofi mintaa mekasa fu ɛyɛ mfuyam Kofi yɛtie wa no pɛ ase bebree nso ne program amode bɛ yɛn na tia mira mene na tami fu mo mam ne ni na ɔkasa fi mfuyam yo yɛ da ase me kɔma asɛm so kakra me so me pɛtɛ me kan yɛ kɔpɔn dira yɛ ni hwɛ ho paa na afi mentima mo dira ni bia mentima mo dira na me sɛ mo kasa no na mo kasa fa yɛ sɛ na ayɛ mranti ayɛ ba so suban a yɛ bo dira yɛ be yi na di no em sɛ ntayi sɛ last years bi no no bi tumpan no ni ko ne ko na nkɔbɔ no ɛkɔbɔ nipa foforo e ma sɛ bi odi dem so nti sɛ ne amari nyina no e so u gyina ba bi ne bi a wo fu sɛ u gyina ba bi adweno obi betuma to bi na bɛbɔ wo adi wa yo we dey ebeda se entientiam mo am frɛ nyɛ da mas wadan ma di ba bi afrefi bi di ACP ni kasa fi akropon every station ACP yanko yo na de nim sɛ makwa de yan bre ne bebre na nso kakra bi ketekete wo eye tin krakra na me fa akwanya we su na me ntia ohemi ya ba akopɛ eye okuapehemi a me ma ne tirim kwa me ma na afrisia pa nyakopɔn ka ne ho no ma na hoden akokuduro onyi ta hoden wom na ɔfa mu okuapema ma okuapema enye fefefefefe ti sama no ne me fa akwanya we su ntia eye ni ame brada owo ho eye kwapɔn ɔtrefo kwapɔn nyakopɔn hyia no ne nkrɛkyerɛ pa ɔde man yɛbɔ baba so adwuma pa mo yɛde abo akuapeman na nneɛma ɛkɔ so wɔ okuapeman mu ha ɛkɔpɔn krom ha no mpanin wɔ adwuma yɛ ne yɛnim sɛ radio station ni aba yi na ɛde nsakra bi reba bi a ɛsiane sɛ yɛade afe biara ɛba so yɛka kakraa ne yɛtwa so yɛbɛkyerɛ nananom sɛ wontu wɔn nan si fam na di na akɔpɔn agye no nipa bi pɛ sɛ wɔde wɔn nima de to parliament nyama ayɛwɔ yɛda aso bebree na de mmiri ne wɔn ti mo tua so bi foforo nso bla yɛbɛda Sierra ACP wobɛtumi afrɛ 0270191971 text message WhatsApp wobɛtumi de afa hɔ nso na wode aba na de aba abɛboa dwumadie no na nana woka ayi ahwere ase na wotwe menu a mode di odwira no yɛdi ne na wotwe bi nti ne
okapen na wofa befi ne dinase ofi ase last week ya amani pi na ne okakobɔ kwan na ɔkyena bamuhene akofa odwura no de aba na mame for ni to odin ba bia frefi New Road Okoman New Road yo mpa cho yeti odin so kaka wani be ka woni se mpenfo no so mpenfo ka no nti na sports na ewo kwa won mpenfo no so ye den ekeka because obi owa akra ede no benya asase wa den sports basis so nti mpenfo no bi yo mati ye da se wadaroma also betimi afreda na boni tawni yo na ukuda so won akai ye na ukuda afi ukuda ne da soro nko efise okuja mankrodu a ne ba pen ne ye ne him ya no watiara nanam wonse so enti ukuda no ye da worebo ahwase man nyina man yese brichie abo okuja man a ye okapen ne wofa no na yiwie ni sana ohine bekwe efiafimu sene okapen ne ye pepepe akuchiechia na ahemfo owi ayawda anodwono obesoja na ayawda wonga mankonwa duan fida ye fofie nti bamuhene ene ohime abusuafo ene asonkohene ne mpanyini bi aka na kwa aburomfo bedi fofie wie no be donkora wonyina beba yenwo sade ye kwese akufu ahimfi ayoga behina ahimfi na wonga ba bishira ohene ene ohene adi fofie no areche meme dana gwabu biere niwo esan covid-19 na ebusiansem kakra bia wono wonga ye kwasida wobekwa sorry na jodano big communal labor bi bekoso ewo megnim na branda na na ahwase hene professor Saberma ado nso ya ahwase hene nso akwakwo hwe ni nsu bi akwo yensu no madwuma na ono nso kuda wakai mpanyin edikan no ya ro mankonwa aduan fida no nso gwabu biara ni ho memory da no na wahyese ne panyin ba akokɔ na akura nti obehwe na wodi se adwuma adekya obekɔ asɔre ndina ne dwumadia na memory da no nso no big football gala bi nso obekɔ so ɛwɔ ahwase ye 23rd no na kruwa kasi bi sisu amarte se Okoman Radio na mo sponsor na se adwumadi no akoso pepepe ntina adwumadi a ɛwɔ ahwase memu efi na rekɔ nyina memu bibiara Africa pa ntitiro no okoja mankrodua na bamuhene otuji abran kufubo ahene ɛna na ahwase hene Osaberma opariado Okoman Radio na ne say because of the near die kire na yaso so support bi e de ma no yetimi e de ama ewo that regard open ye sorry so an same say yakopon bo na sie de ebehwe na emwa betimi de aboa no ya boa ama na no ma ye nhyehyɛ ne to ne ma ansa na sankwan they say eyareho into last remarks yo make us impanyin fa wonan insifem na won hyehyɛ emra bi wonya ho task force na obiara obebo dwua na yenhwe na fade na ho sisie ni niam order bo kwapmem ha no yenhwe ni nyina me for frefo na yes sorry so am say what am I did baby afrefi yo chairman good morning ajakwa mpeleni yo chairman yeah boko there yo ana pay ma minchi awati funyina na minchi ampanyinfo a wo ma chirite en since last week have system yanda wonyina ase na akropon ha ma betra ache kaka because kane ye wo hoyi yo ha no party asa tinya do donko na ye concert ubeko mi staff no mu abangani mo tiama tedifie ansana osal ma wonda university na program sukoso bibri na nsa numu ne ndoso the this time dey ohu ne ukoso wa ha no te mpanyinfo am te mpanyinfo na Canada so ma hwed no mba ya fa ho anyesa abedumre bonje kura obi be yindike da nam ho because niema ukoso wa ha na ano ya dimpa kwa mi yensu ye das ya na pay enti ye do friend be si ha enti obeni wrap up ne nko yo make us say
yɛda kwapehene no kwapemanga ase bebre ne tonga wa ton kwapemanga ma we are singing ehu sɛ ne a yɛnso yɛ ne ama ne yɛn ama ne amamre so tefa yɛda mpanyin ase ne nsesɛ pa ne toto pa wɔde toto fɛ akwan mu ama biribiara akɔyie yɛda wo nyina ase yɛka sɛ onyame enhyira wo nyina michia makora into kisi edu na meka kyerɛ ne sɛ ɔnhyɛ ne ho den asɛm kɛse aba yi ho na ne ho kafo pa akura akora shedding michia meja wɔfrɛ no Kofi Safori wɔ san brom michia no na afei so nchia kɛse nkɔma okapehemea nana efuangati obu michia no nana be mu hene nana kwame afere be mpo atabe sarkwati amwa ohene ba oton ohene be di obrempong ba oton obrempong ba di otiti etiri ekuma mani amfere akora sabri michia yebeda se erafum Madan seven bombu sasa na mayo kom yo meni amaka se ma yan ho nyina afresia pa ne moni yonso yedi kan Okoman FM ma nka ya be yeden aya mata aka na maka je se munsi ese mu na da pa da mo yeden akropon wa ba ya na enon so na nkire se adwuma ni ngu yanhwe na yamfa adwuma page wa akropon ebe me koma so ni suade hu se Okoman ba na akropon grodu afana ntamapa efura se yete ya ba se wareka yede gani bi gu na nanu machi na yede bi gu politicians na yede bi gu police for na ade achi na nyina atu ma fefe ti masra machi ya ase ade akwasi akufo auto se bi so ku apen ana meheme ya na afu obu ngate ya Okoman panyin jasafo asomfo obi biara oyi akonwa ho ade wo kurodu yim eye ma abusua koduma se abusua wonti enne mafu ntabani michi obi biara de wanase Okoman Radio yebeda ase ene so no disementifo yebeda mase na yedi esi ha yakopon bo a yebesa abachina na yaba bepim subi na yakoswa asua de Obed Asante Atiemo oye security ewo Okoman Radio head of security ene yese ne yewoda ojiwa ni kakra unia no yo ne yese unia ne ose otokese kakra enti anopai yakopon hira na onkoso anya okese na onkoso ni ujuma se ne sefata eye Obed Asante Atiemo. Good morning to you, my brother, and enjoy your day. Captain to the planet. Very good bad guy. Cause I miss you, right? Okoman Radio 97.1. Whole lot of mercy. My brother, that's so far. My fiota lose you. A goalkeeper, Obakuma no mami na mikuta. Mr. Boniface odo Sambra. Na wuja emi ameya mobo Sandra. Kai, wuja emi pekolebu. Emergency doctor, so mi mu. Odo bubu makuma, mi bebu. Mi turo nyina fe na misu. Odo da baby mi to me da baby. Na mi so mu ti se tobi. Come make a pamper you baby. Be a papa, if you come to daddy. Jabe na ubema odo please I'm sorry. I promise you go be my one and only. Captain to the planet. My brother, that's so far. My fiota lose you. Okoman Radio 97.1. Cause I miss you, right? My brother on the telephone.